Fonkaye make us say one so ebiemu enye asem keto asase je ewo so manya asase je make us say what the dawuro ni nam obubomu akoma mu sometime na so time aso no kwasam aso Andrews Anumanje Patasie shoemaker one so ebiemu ede atsum na Dwabin Rural Bank Bonwire branch one so ebiemu sabre ya ede atumu dia na waka ye ho na mom no hyane so ema me say enwumako awia yi one so yasre bie Oliver Syria Mix Kema Line Company Limited Tom Brown papa ya wadi aba di aduane ya wadi womo ebi te say Oliver Syria Mix na bibia tumi akoyie ewo abusuane mu dia mamo Piwak 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 natural and the 3P garlic mixture no dia badwa so enwampam jene dro wo binum ono aka for dia mawaya amba ono so anu bie Piwak natural dro 3P garlic mixture mesewa da bomade na frame 0248 928824 ubenya bi na chese won so what time about center at the time about Mr. Nikenji about capsules aba ma won sanka enupa yi bi na bibia tumi akoyie ade ama kefosu travel and tour and recruitment agency one so ade akwantufo to kwan papa pemu anunti bomode aneke kefosu travel and tour ba herbal center achefo ba wose yare wanyina bedwane ko achefo ba hwai na wonsu no mpenen kasem ayaresa wontutu ase deku mfama Charistic Ventures for nuka Zahara nupano mawonsa enkebi enawien prepare ya 21st health clinic dia wobi anim say ye sciatica expert Piwak natural 3P garlic mixture 3P bomode mawonsa enka edreyi ebi Onua TV they say live ewo Onua TV so eni da ho ti say yenua penny TV3 no enunti bomode na ehwe bi ewo ho Joseph Fashion awiai wono na himata de fridwada edikosi fiada Joseph Fashion wono ene pam entade bia ede shaminti say bia hu se me style bi ofe na nekua style bi ofe uko wedding engagement party adoring baby abeko bia obehu obi style we de me fe me shebia ebe fata me na watwa na wo de awoza bijo was 0243433465 just for number 0243433465 with the Joseph Fashion obe pembi ade amount enra yenua bema ya oba ye amposa Idrisu oba ye aja okope ba na ebuaka ne simu ewo wose wokwan sunwane wokwi akire no ne nambrekum all completed building mu enya sabikitu o mese kosa yenya nanura eburu wo ha obi kura free cry wose boy yidi wonye ne tire didi mu kwase ada wonko na ase asori ne die brekum ho no ye twa ne nsa ono de ya atake no de no koso completed building mu no ni tinya didi mu no na ne nsa na batwa ho no free ne ho e de ba ne nsa no ba bia didi ni na ye free ho enu nti sese oba nti wonam nsasini me pachawo Facebook love etumi kowie sa Facebook love etumi kowie owuo Facebook love yenua ma ne yenua mema mo wo ho yetumi di Facebook ye ne ma bebre ewo advantage and one disadvantage me pachawo mu hunu ni yisio na wie ye no ankwankofa wo haw areho amfa meto wo so wonkwa na nyina nyame hira afa yemra ye bekwa kwaya report na chese pictures na wode ma ye no ye de atresi guy no se benya no a menimisa aposi former monti ye benya group no achi wonom yemra na ye ni yenua baby awiai emedi enkomo afie nima efrim kranza ene ba ye afia yemo ha ya nwa mboko de yankopon adom boko so nye boko enye boko sa mia sadia anopai wo ba ye na wo kasa no me hunu sa nye boko sa yetie fo ya krado yetie o yo awie de ye boko Akoma FM ebe hu mi o mi fie be sre me ma me be ware me o ware me o na me wo eba
ye ba panyina ye wo no ye wo ni wie na otu ni din 40 days na otu din na oye me ho ade oye me ho ade a wo wie ye mi koduru ni fie enioma wo de ba ye bag e ko like bag kase last size ma obekan ni nyina oban no obekan ni nyina nti eyema enti ye ni ejina so apia Patrick bomode ana chema ya apia Regina Ado ojina so Regina she senior Akosa na wami Beniako Victoria Ekusank Sewa Janet Shema ye enoba asan atisam hene kwaku ojina so bomode ana she ejene Benjamin oya Sarah eduana ba no Shema ye oyeme nyako abronoma mami anowa Matilda Usu ansa Sophia you Sophia bomode ana she Sophia sister Hetty Henrietta Jesse sister Shema ye Nafisa Idris no she na womo maka monsumo she Mary said to okay nana ejina so enunti o she Daniel Frepo Mensa wonso Shema of friends Sewa Janet James Adesi wojina so Matilda Usu ansa ejina so kwa chipepra Ales binia ba ma Ales wojina so Shema ye Ado Buaten Gina Jidu menya kokko quiet angel woman nyina ejina so abrajen na wo mebani akofati awudumri pam abrade din beba ni aboboni nyina menua be ma Wager Francis wono so ejina so bi momamade a na mo shama ye operation team ene monye modwuma no emaye fans of Mama Akos de mo shama ye Maa Akos great family Emmanuela Angie Passion ena sachibia mo share enfamaye fans of Akoma munsam mo share emaye Akoma FM obatu wo bani di no ye ho ade no entoma no ogu ekolak ni mu no ehona ne yaduro entoma ne go ekolak mu ma no mbeduru ye omo sese ne ebe ye nipa be hu ne se entoma na wo bag ni nti omo bie su so omo bie bag ne so na omo kan entoma no to omo kan ye de ne do so pa do so bibiri ewiase nipa mbo amaye fro ne ye ka ne se ma ho de ye ni nyina hu se be ma ne na busu o ma ya de mi kodru fie ya me da ya de chi me poverty na ya cheche me nioma ewu me sa dan papa de asem na esie me bag ne we o se me ye sorry na bag ne niema na ewum ne de minua ba no ye kosreze ye de ba be yenti wie ye no abeje de komankofo ekola ke mana ye de beche we de no ase no ya beje de koman ko fie na ekola ke nsi wo na mo me da sorry ye mponye se me ko fie me da sorry anopa na wabeje ko na me se na bag ni nso ewum ne so wo ye o se bag ne so me bla ne kosre nti ono so de komani wura ye de ekola ke na komani wura ye de ntuma na komani wura ye de ekola ke na ye de ba ye trans je menka se adanko da dre minim de na opese o ye fi se na me ya akola me nwoda nti minim te mampo a me de be de e be fra na obe ye me saa de nti na ye me fere me ma me de o na ekose moro nti me bo me ma me amane se de wodi ye miene na me so me sua me adwuma ma pon me ho de adwuma hairdresser adwuma ma pon me ho nti me ka che ne se on de asie nyina o ma me nya me adwuma na ye kope kills na ye to ye saa tem kills ye to no 90 cedis 90 cedis o tuya 40 cedis mi ye adwuma a me je nkwala me nya esika me tuya 50 cedis aka abrante sorry sene wo ye ne se o ma o kan pay aduane ni nam 30 cedis o de ma me ka se me mfa nko di aduane ti no na me ne me medidi ho sa ma me sika me de ye adwuma e hyeye na mso ma me tam me kills no de ko mi krom me di kills ni ko si mi krom anje no nya accident na me ton kills no na me de kokko hwe ne yare enu di ma sa na o ye sa na o ye sa na o sa se o pay transfer on shame mama on shame ne me ba on shame ne me ma me baba akopa me nyam sa atama me ka sa se me na wo ba akopa o obebo akomo be do ba friend phone so ma de acha brante yimfa ti me one man oba na o se afia me pasa me pray transfer free ha no mu di kokrum enti me nua be ma o kan se bu akwa me ma na ko han dan na wo han dan na me mo akotena wonom ne se me nya transfer na me no ko baby kro na ye ko na msi yo mate ye ko nya da wa atwuma ko foridua ma me ko saatam na me nyim me ba wo to so me ensa because the first one na chi no me nya tam me ba to so me ensa me ko duru ani ya de aba me de share me won shame odumi ko to wo yem se obabi akoto ma twene because one person minim the reason obedru ya no man ase wote me nka no be checha de godie mu ntia wo ye me saade no wo hwe wo fre na wo mfi minister be hu me condition o se da bia fia entra no mu sei ti minister ba yo ko me miskara me de ko mi kuro na me kota na me wo me ba
mama me wo ye me wieye the same thing na blanty etie me ye friend me ma me friend obi a friend no nya de so obeye na dwe se oba me nchempo ma be bo makon ma me misika na me de ato aduane di me nya ne boni bia so me ye na me ka se da bi asama no odin me ko ni kroma me ko eduru won ma na yisa ma ye ma dwe se de wo ye me na so nti bra na fe bra mfa me bra fie ne ba be jan because o mpeme minima de kodi a wo ye me be kodu wonu ma no asa aka no adada me fie ye wo de facha me na me niska na me da niska obi a wo ye adwuma teacher ni mu a wo de usika wo de ye de ba wo ye teacher ni wo ye teacher ni mu a teacher ni mu a no ye me saade no be ka na asem a wo ka no se onisika enti wo ye ne sa na ja me ti mi kro ma na o sa be ka kire me se if you run is a daniel na gufie ho no mache 2 years ye haida 3 years ye me kotrem 6 months ye me na gu ho no mache nti oyi ne ma na to agu na wode ne dan ama ha nti ye me yi ne me nti ono de o fell nti wonti bi mfa ne ma na nsa anye de emma ekrom obiom ti ne nua ba ate pankro no o ma na ko rent dan na makọ akotena pankro no na o do me ko rent dan nti me wo ha no be frame me wo wan oba be frame me say ya rent dan no nti be sen ko hwe dan no me call ye no wa rent dan kama ya me kokotenem mama wona brante ne sa mo me dwetira oso oni sika minya abotere no obebu me dwetiri adan na me pre me won mo me dwetira nka wo de maba betena ase to wona de minya abotere na ne transfer na adwuma na ogu so a wo ye de wo ye na me see you mate but what me hwe ni na gi say ni so ya rent dan no 4 years me tna dan ni mu 1 year na gi say ni so me ne me masata me ho no mo no na ma wo memu miensa me ma miensa na ne kita me abranti e fi me nya me hwe na so da bi me ne magu ba bi 2 years me nya atare mpo an senti we de mesesa ne ma no na me de akọ na me sesa ne ma nko page nsam de dan ne ma han me de dan ne ma ti me de dan ne ma me de ne ma ne ko ni krom ko du ni krom wa me yi ne ma an de me de ato aso na obu nkotoje pa me chose fia mpa acho mfa ne ma ne nko ye ntrase na wo de esie bia no me hwe no ma ye de wo se me yese be ma na me sum je ane ma no wo no enti no mo no ma na me krom so adwuma wo ye galamse na galamse aba ti me firi di krom wo me ko me krom ma ko no aduane na ma ton wo galamse ase in fact galamse ase me ko ye bo wa me pa me nyeska obaji me fo me pe me krom me nyesika me kru na me de ma no me nyesika me de ma me kru to wo ma me se me nyesika me kru na me de ma no to galamse ase na so ko ye adwuma na me nyesika na me de ma me kru na me de o fa nto Pachwan. Wo bia wo no na ye krachi ni pachwan. Wo na ye krachi ni. Wo go school da. Mama mpacho menwie. Na wo bi wo go school wo ntimi nkura sika. Mama say no. Yan kwai. Mama me de misika e ma ne to ho no. Nti mo na me konyem me ba otoso enum ntafo nti me fa say enum. Na me nyem me nti na me nyem ni mo no me kotena ha atwede a me ye gala na mu ho no ka cha me say afia ye besi dan. Na me kopɛ bosia ba me yesi dan enti na me se papa ni yesi dan ketoa ne enkotem because ebusia fie kura metie no me ho kyere me ofia no pa na wo se mate me hu ya se wakwaje plot wa bibi o ka kyerɛ se dan na ye besie no no di misika esi dan na me fa misika ehwe fie se de me di misika no eye no na me se mate eye de na ye bewo enti nkwala ni enti me yesa de mama ene ekosi de esi 7 bedrooms me ni do lentil blog na 7 bedrooms me ni do lentil me kwa wo me manta afo ba ya galam se egu ye ye me nyi adwuma ye na me ne fefe me ho ye bo container ya container na wo se me de nu aduane wo me mani wie ye obesa abeda me se fie nka ho bla na me hwo na me se papa abehwe me agisi obo me dwetire se wa wale me ache ya krachi ni mu miskanti agisi obo me dwetire wo se me hwo ti afia bla me sanse sa me ho a me kogu ho no mo obe me misika ka che me so obe me 2000 na me de abo container no obe misika 9 million na ode bla me se me mfa mo container no na me de ma adwin ko pay loan na me de source na me de bo container me bo ho ka 50 million na me bo container na woka me bo woka wie me ye adwuma na so no na gi se me hia nkwala me no mbe ye adwuma no ye ni dan ye dem ye single room le sini maami fie o maami ansi dan ba ko si wo no ma ye abusuan dan na wonye ne hwe ye mfili mu nya hweba ye si aboso na me ka che maami ne se mama me so me ka che me kukura se wonko ka che maami na adwuma me hia nkwala na ya me de nkwala no me ye dan na me de makoto ka che me se o ti me nkwo na ye se ni nua maamo be ka se waje abusuan fie aye de aboso na me amekọ na me ka che ma se be ya nso ampete no se na we na kwamna to ma meken ene anwea kra wo ho no mti afia fa ye dan no na afa wo nkola etine na monye adwuma eti wase ba ma wo baby ma me baby ma me ye dan na me bo ho no sabra no na baby a oye adwuma no a
wo ye headmaster no a waka se una wonu aduane wo Holy Spirit no e wona mama e wona che mama matse ka won se atwam mama matse nka esi de ne twam mama matse asa no wo brobrogo so se de wuti ka na se ho aje se bia dia wo ka ya no na nya no kore matse na o besesa wo mama matse waje bebre wom matse mama me ye ka na se me won afo na eche ame ko ho no na me ye spin roll ti spin roll no so ame ye na no na ebusuan ye na e wo fie ho ni nua ba na wo fa ase fo mienu na me kunu no ma me no apa de o mo se hwe kua so mo nta ma oba no mo ko sa atam de ne eti fie ho ne no spin roll na ye de nu aduane de na ne nyina ye nu aduane e bom e na edi woni wa me na nu aduane bom me ne makuma no ne na busuan me kunu ne nua ma mo na busuan ye ne nu aduane bom eti na wo nu aduane ne wate bia ma won mo anase oba ne na nu abi o na me na makuma ne na nu aduane bi se akonhoma aye hunu obo makuma na akonhoma na wo de aye aduane no me so me de me nya bi da me spin roll na me ye fi spin roll ho adwuma e den nti me chese wo omo akonhoma me nu aduane no ne akonhoma na ode boni nu aba ne nyina aye den ye dibi ye sa na oye no enti o ye adwuma no spin roll na adwuma na aye no e na ono ani nu aba na nu aduane no ono fufuo mo pefufuo pa me so me mesusu mo na me no ame ma na bitimi aye den edibie na me so amba se ko papa ono mo e kokoji sikabra na ye mfa nto mu nsisu na motimi edibi na ye ndi fufuo akacha mba be kancha me se o timi mo akonhoma mienu aye wa ware mienu enti me be kacha sam so am kwa se papa aden o yire no me ya mienu me na me ya wo yire me papa ni a ofa na maye na me ye madwuma me sika me de ye madwuma obi anim se me frade ma me me fra nwa wo no wo no mo obi anim se me frade na me de ye me spin roll na se me de sika na ma o sa be ma je to wo no ma na me ye kom de me ma na ye no aduane de ka che se uti ma ko ma me de free na rekre me fa me sika ma onye de entu wo no mu biem fa me sika ma me ana me ji misika na wakura sa abre no enyina enti odini nyina ma wodi misika nyina ma sa abre ne de wodi ni nyina ma na spin roll ni sika no mama me nka na no so eska ya me kai enye sika e dos because sa ata spin roll no bon 20 pesos okay o sa sa tram de ne yeska sa abre ne yeska ti misika me yeska na do 5 million and mama me ye spin roll bo am me ye bo ne me spin roll am no mu nyina na ye bo am ye bo wie me koto wie ade chi amba mba fie so am ye ma de wi ansa na ma start foforo oba me dim business so se na nye spin roll e na me sa adan o se an de ma ye PTA meeting wo fie school mu wo no mo na o mo se wo spin roll nkola ne to na nso e me wo mo e se mfa me school mu obi ti mi kun season wa mama anye spin roll wo se spin roll nkola ne to eto nso e me wo awofo ne se e me wo ti ma me mfa ma obi na nyokru na ye headmaster wo school no ana ne wo school ni mo mama enti no e tire na me ball container no container na me bo no yodi ni sika 9 million bra me so mi gi loan si e ka ho a me de ye container ne ye 10.5 eduru sama ye structure na wie makogi loan wa amanse west me ba betua ka mama me nya ba bi mfensi ni kuro mo so na mete ne wo fa si fie wo busua fie na no wo fa si bia tam se kwabra me so ko wo fa fie o ka cha ne se me de container no e be si ne nchen o ka cha me se ne wo fa e si container no e ba gi fie nanim etiya na ni school ne so kwan da ni mu stay ena me school na ni mu ne me mfa nkosi wono na aduane no ade obi anka hwe mama me kunu prince so edu si ade container ekosi wono mo oba mi ja wono mu bo pick level wono mu ye bibia me ma me kita second do me nuanu mu nyina wono mu bia omo bo ame ye ni ewie wono ma no abe step ye level so wie ye betam container no e de akosi wono abe frame se me nya na ye fe ne se na continue wo krom wono mo se o ma me mfansi ho mikunu na misa na so ye school master na so ma me fancy wo me ne kasa ne mekọ nana ho na no kro ye papa adanfo nti mekọ no ampa me kokoduru ye na se da ne da o ma me fancy ho na mesimate na odumfo bi dumie e na o ma amasase asase me renti ye wo se nyi ono kwa ne dia na obeboa me ti anuafo mienu na omo dia nti se ba akọ ne be pren so dia ampa me kokoduru na yise no ban wo so e wo se mituaka na me di siso mama mituaka me ye bibia me di container ni siso me di container ni siso we na yise aka container ni moso na me manta so e wo se me kotua loan e wa amanse west nti sika na me kwaji ye na bi na me sen yiye e na me di kotua loan edit because omo je ne bosome and that's say si me check container no happen tani ba check e ho ka ne bibia me no container mu bia na ji se make a twem 2000
Bema ne de ka ho anasa won ko. Misika wo de ma mi aye 9 million na wo de ma mi ame de bon. Container no. Container me ton 10.5. Ena mama me ko enti na bla bi ton ne ma wo hotonton dansie ho ne ma na me kokọ sere no ne bla na buntu o se gise me nya sika ni bi ba beto ase enti bosia na me kwaje no bang no na me tam mu 5 million na me ko to ene ma na se na me je ne ma ese 2006 o se bibi sa na me ye na me je ye na me kokọ ye container no ti me ye container na me wie ye na gise me ni sika me sa de ye den e fa ni oma atom enti enu mu ena me ka che ne se oni de onya bank bi e ma group loan on country me na me kwa register na me dia na mo gide se me ye adwuma na metimi atuaka mama ono ane ko ba ka che me se kwa abontin opportunity for my group loan na me se ne di manim na yanko di manim ko ya opportunity for my 7 million ya mo ono so 1000 ye 10 million na ye 17 million na me dey start say medwuma mama amanse west no opportunity me tua loan ka wie na gise me nisika bia ado na chebe na nche bia mo me mama me ye adwuma na me di akotua lo wa chia bia mo so amisika already ni sika mi nem mama wo bedru ya no mo ne dai mo bisa no ma asia wo ye wo nya sika fa amoa me baba wa te se madani abrewa me ho akire mi abesi ne nko la nnu ba ko afiri manke ya wunsia wo bedru wa mama madani abrewa na me yo ba pa mama madani abrewa mama ma sorry pa mama ma sorry because so na mi jina so mi jina so pa mama na mi jina so fi se da wo hu mi a one me kasa me ma me kasa blantie we say obewa wo a wo hu mi one me kasa ka cha me say me pie free ye dem wo hwe ma nantu no hu say me yo obewa me be one kasa asa me ma nantu mama wanentu kwa no hwe o hwe no kwa no le wa hwe wo to anka wo e bo be because be ma de wodi ka hwasoro wa sa wa ba se o hwe me nan so hwe me nan na be ma you say fa mama but all the ns bots is wo hwe wo henefa manentu no hu say me yo wo hwe wanentu no hu so yo ba mama mpacho wanentu mama mpacho na se dia nantu na ni wo bi ma na mama se dia ni wo bi wanentu yesi we eni wo eni ne chetimba mama na burumpu yankwe hai mpacho fat ye nua ba ne ne kasa no ogina so ne hu ofam ye ne me hu no no oba na me hu no a me hwe na me se sister ho ye me fe ogina so ankasa ya wo kasa wo sorry ne dua so aware enti mebua mama mpacho aware enti mama mpacho aware atete wo mama aware atete na aware no kwete me no hia me concert ase na party ase mpo anka enga me se me timi fie na ga bia nya me be hira me am obi abeware me no obe hu me obe fa me obe ye me se ya ade ha me pa mama container no me bo wie ya me se me tu aka ni wie ya me se de me nya adwuma ni biem me nya adwuma ni biem na me ton me container na se wo kwado aware mama e bro me so me nwale bi wo boa mama e bro me so enima mama wo nware biem mama mpacho dia wudi si we mama mpacho na de se wo na mama so pe mama mpacho mi fi obia wo so pe na wo fi wo mo fi obia mama ai se dia wo siti wo ya wo so nware biem de me no nya dwen mama me nware biem se mejo ma me ya maso me kra me ko jo ma me ba me singing room na me ma na me na me mat wo nya fi say mama me pacho mo 37 years 37 years pacho wo ko 40 years pacho wo no ye nua ba wo so ko 40 years asa fe no wenya 30 32 wo fe obe wa biem ye benyo obi dia ma enma mama obe wa biem mama mpacho afuno wo fe afuno awade afuno mama from me papa awade ati wani so mama from me yenkwa ha mama michi akawie na mesi minye bi nti meto me container no fi se ne minni se sika ne da nti metimi atuatua aka ne dia container ne sika me ton a ne bebe ba bi afa na me ne me ma afa akobo ye bra me na ma me be poko fo meto me container me enya bi me ko duru fi anwumro ba na afia na wona so ton container no na me se me ton container na o se ada na me se minya adwuma ne biem efia setena me tie kra from papa ya me ye wunua no mu obusuafo wo ma me kra ba be da ma se wo de ma ye but wunua ma no obusuafo hu papa me ye no na wa so ha wo ne ate ti ya wode me ye de enam nti me se me ntra no mu bi me ton me container nam de abo me bra no se afie de adu anwumra na che no nya me se afie nya abotre na meboa oba fie nya abotre wo fadua nya abotre meboa me ma osika na wode aye adwuma wo batenti gramo me ma osika na de aye adwuma na me se yo mama mpaje na me se yo mate wo me sika mate me te wonu ma na ko fa 16 million bla me se menyi sika na me fan start me adwuma no foforo na me se papa adwuma ne de maka se menye bi mu da da kokoro ada
minya adwuma ne biom enti saa na tie dia sika na wo dia ma me no ye tie abusua fiem ye mfa mpe baabi ne mfa sika no enha dan ne nkonkotenem ne mfa nhwe ye mma na ade se sika de kota baabi na se kura se kura ne be pre transfer ne do be kwa medi wachi se walefo no makwa akwa me mama na me kan se eche no ti ade eche no ka chen se afia de o kan ye no adwene ho nti me pre transfer fia me ba operation team momomodi ana munya adwuma no ma ye dru ba bia be ma no eso be pre transfer no na ye ba be hwe transfer ni mu nsam eche wotwe wunwi de ya kanisa transfer no emu ena nsam ne hye no operation team momomodi ana monwoso abraje ni na busie kwanda monwoso Francis Waja operation team ena monwoso ma ye na nsam na ye ka no emu hu baby ayedru no onua eche de ayedin kan no baby ayedru no enu ti operation team mamodi a na omunya adwuma no ema yen na mu yesa no ma ye ne e woso a eni nipa bebrebe so me ka me memo Oliver Tom Brown ni bi na chese modi Oliver Tom Brown so de mudi sen na motrasia eya na data no kwentesa ohunu enti so Oliver Tom Brown to Oliver when Miss Oliver Mellers Miss Oliver Special Miss NFA Oliver Miss na wodi ni wo pa enu nti Oliver Tom Brown ni de we here bi o provision ni supermarket ni mo Kopoku Trading China Moharima supermarket we go say e big one makotu Oliver Kema line free 0507169417 0507169417 anima mama so me pacho oba ya de kakra ma me so be ye anima sorry kakra ma me yesha ye nua ba no at the age of 37 years yesha se de nyina so asiti mama na sorry ya won so nware bie mu no na ne tu esisi from chango so bode anima da ho kakra ma me ai ya ahade ya mfan ya de be ko anim kakra bi ma me ahade ye ni agro se won pa anima don't worry what fire anima won ka so nware biem on said the anima city ye hwe the structure very fine woman and so awari enti na atete ye hwe ni nyina so hwe na chi why was saying me pa cho ma 6 ba ku na afri anima brani mu mantini ye brani mu ma 6 ba ku na afri mu aka 5 enkwala 5 wawunsia wabana ye ma ne sore ye no wawunsia 6 hwani nyina so ba menti oso nware biem anima ebia na foforo ba enu na ebia ye okunu wankasa ye kwa mama nti abrantie ka se wo be ya ye ko han dan e wo santase me han dan wo santase bi odi mi ko gu santase abontiri so yekim fie mienu na mi hu mi kunu da me frɛ na wo mfa oba han dan do ko santase e ko tra santase no mama fie mienu nie na mi hu mi kunu da me frɛ na wo mfa mama me ko abusuafie wono mi ko krom wono ma mi si wono ma mi hu be ma no na masaba ti one day bi na letter commission ye admo no so ye letter commission ochotro di ni bi na me se na de me ko mi sola ima chia me ko mi dru ko ba bi anim abonti mo no mo ochotro di mi dru wono ababa ko ni chro di say oh waba ene wukun so wa fa se sie so ko fa de e wo fie na me da me ni na me ko fie mi ko dru fie a o ma me so say oh kwabna wo fa se sie ni se wo ko nyanse mama mi fra djuma na eba na nipa one ne ye adwuma so oba be fa de wo fie na aso so okwa na afa yin fa no wo kwa enti mi hu no be sa kwa abonti mo nu oni wo no mo be sa be fie no oni wo na metena efie ne kwa na no se ene de se ne etie biala me ne be ma wo nkola nu ma waja egu mi so ade mi die kura mi nya emu operation adwuma ni ntimi nya na me ye ma ye operation ye no awo ni nti eso adwuma den na me de ye ti metwen no mama metena wa saata so na ne soa ba ko awu na wo mo ye ne soa ne da mpem o mo de da no metena wo no ma na adwodon ko ma ase no ba no kwasi paase ba ba na mdate abontene mo wo no efie ne kwa na no wo no mo ma se be bisa na kwabna so yin fa no wo kwa sa mre se adofo won te wo ka chem se mi mu da na ni nkoda me se da bi mi wu ani because be ma no me wo pepa se me bu da na ni fi se da na mi ana me ye tinka me bu ani so mi mu ani fi se ni de be ma na ye me pese me hu no ba bi a wo fira wo ye dai wo ba metena
wonu mo saa wa mo ba pefira yi ni nua ba na efrase oduya enti kwabna so saa no ayo wa mafia mo atara no mo sesa time abo one na mdati abontre maami aye ni chi ayi machi wa mama maami aye ni fie ye opposite say maami ne timi na oye no be bie no otenanim wo no bob let's 130 maami say fie me ti mama abontre na ko rada mo na enti be se me enko no so mo de mi ko rada ade chi ano pa na gisi na wisu papa ne so ne wiem no na ire ketwa ne ma na wisu nyina aba no na wa ha say na ns wa fa yin fa na me be ne da no nsia na bedu ye na madam ade a chi me hu ns enu was sa yes we you nyina na was ye no ade tin we ni ya say mama mete what want to bob say train na ni nua ne ba na was afia asebi akwa kwoti na bonten no menti ase eno me say ade asem was say me kwoti na bonten se so wo ba no wo de asoja fo ne police fo be chns na me say me mafia ni mana me de kra mo na masori akwa say me kwa akwachi wo bi e wo yin fa eno oni nua na say me kra menti ase na nka me na mawale me le no no wade na odi police fo ba ke me gina ha me aba be che na menti ase enti na me say na abusa yesi bu nua no wo kɔ yin was ye no de obi anka ba bia wo kɔ 2 years Bema ni de prayer pra wachi betra santase wa framoda mama adia me di hu se bema ne nware me no eye se na oye me saa ne mani nyina na me kra ne se me firi me kunu na me frɛ ne da na me se da me di obi fon frɛ no peke na me se da wo se wonni sika me hu sa ho kire ntia aho cha mani peti me kote bia bɔne no bebree na me so madi ma me ye aduane no eti manye wo bi a wo so wo bi restaurant won kran eti me kwa akɔtena won ma kwa akɔye na opene so ana osi afia kɔ wode prayer prawachi uko oba wode for kɔye restaurant adwuma osi afia populi me see me kunu si afia kɔ ho na unu sa be ma ne mpam na me hu so mpame ti we ka sa me kɔ na mse daddy makwa akɔ hunu wo no mo na baabi a wo mini baabi a meda eti aka dan ti so so me nkɔ de na eboa me na me han dan wo ho no na me nkɔ tenem me share wan ka hwe wan fie no de se ne no wo ya no wo ye so fre na wan fie wan ka hwe me fre bi mo wan ka hwe eti one day na me sa fre no me fre no sa me do obi life fre line no to aso be asem prensa won fa call ni obedum ne phone kula me de life fre no na me ka na me se da ma sanya adwuma ne bi mo na radio ye se dan nyina ye dan e wo ho eti me nkwa na se ma me nkɔ wo se afia kɔ okay na me se me nika sika wasana mi sumi ni bio na me se minti mi mpebi nkona bo so me so a wo ba betua nipa kro ne ka wose ane dia ane yesu age so anu ti enche yes emfa yewura ns boaten monya na monfa ne foni no nto so ma ye wo bi onim no bia ye frɛ no wonfa anu ti obi onim no bia no waka che ne se wo hu ne foni wa ha anu ti ye frɛ na Akoma FM na na ya bomode na drop teacher ni pa headmaster mama no one for na down there mama headmaster ns boating phone no beto so enu ti wonim no a na wo puso no headmaster wo hwede ba headmaster yo tete ba say ne phone no na na ya ye wadwuma na fato so ma mesesia na wo bia wanim ne bia puso no na won ka che se ye hwehwe no mama enti o ka sa no meti ase se me hwe hu se me kru no dom ya me koduru a me kire ne se adwuma me ye ni enti o mla no me hwe adwuma ni wo no enti me pezi ka de me manager me maame ekọ enkran saata na danfo bi so ware aye so no na ekotale kire aye papa e won kran na mkokodu enti minister ba wo na mkoko hwe minister ba no me kwa me frɛ ne ka che se ma beduru maduru adwuma mo si yo me se me ba no wa yin fa ba ko saata na be ma panyin ni wo ne nche wosen awa pie no ba bedroom crime member be ware o dada me so pie wa bedroom crime mu bedi na danfo achi awale na me so me se me ko nkran akwa ye adwuma bema no mama ade me ni o se me kru ja me de dada wa mama ne a enti ma ne ba ne sa nyina ndi to agya wo na ne te wo na me ni mama na ni suban mama baby o de makọ siket be ko me nya siket o me frɛ na won fa o mama ko manya me hwe mfie me enu asem na me kan yo o de ko tra me hu ne da mama mama me hu ne da sa de no kra na afunu me ye kra na me hu no ye na wo hu ye mama na afunu me ana afunu wa se hu no ye o da na se yo se ye no mama afunu wa bibi se san wo afunu wa won kai na ti wani so mama enti me wana me frɛ o ma obi o na se ofofo no ko ma me ba no e no de ko na so papa wa yin fa o so ko nkran e no so papa ko nkran so ko ye den wo se na dan for French man ware nti wo se o ko akota na chi na me won nkran na ba be twa me ntro no Martin
na mka se kwabra na ade nti me wa no say na wo yire ne mi aye me wa de ane ma wo mamu num na me be abe ye adwuma won kra won tene so no enti wo ma na ma me hye ba bia me ye adwuma enu a me ne kasa se ya ne phone je fun ma friend dum ya mama ma friend na me na nya ne biem ukuro because tran 3 months because yes pin room ni sister ban ye fi adwuma ye pastry say somewhere adwuma aduane noa ni nyina etimi ye uko tran say 3 months ba mana fra woda me sister ban no cross mama asem me nya na ehei ne si ya ka je me nsem ya friend no nya ba fofra na wo se be ma ne nya ba mama mi wono po ne me ho ba bia wote na se ya na so nya ba fofra na ase sen enti me dem ye madwen se de asie bia me de be me nyame na ma hye me ma na me sa ba enti me ba bedru ye ni wo ena ye le bufuo se be ma no ja me dada na ka no wanka nche no ko na busu afie ko bo ne ma me ne papa o mutala wale na chi se o papa so me wale wa mebi o ma me nua na tait o ma me baby ena o papa ya ka ne se o papa nua so na tala wale na chi na me se me de nsa na baby se be ma no ja me dada o nware me kwa ye no me kwa ma se ba na ta wale na chi won mo o se o ne de o tiri nso nsen ma wale mfie dunu ni bon ti me ntokwada na ade na we na me se ba be ja ware enti me nko be ma na o ta wale na chi won na de obeka no on na ye be ma me ko papa ne wono mo papa na se wa ka che nko fa obusuafo nyina amla na me ko mi ti me nyina no me ka asemi enkire no ampa mama me ko fa me obusuafo nyina ba me wo fa mo ba ne me di ka so kire mo ya me sadam ne wo fa aseketo aba na me kire edam mama na wo kasa me shi obi na me kire me se mo kire no ti ne wo fa asio ne dia wo mo ni wo mo die me de masam tu wo mo ne obi ya efim ti ko fa me obusuafo ba ne wo fa mba ya tra se ye bon ko se wo fa me ka se be men wa tre ne sa agbo me da na ma bre nyame wo mo me da ofa me ha wo nyina na me ani mamensu yenua ba ni mesu o kadru ba bi won to me hye ne ho so ani mensu what obapa me pacho mo ma na de pepa na ni mame na mo ma ni su me raho mo ma ni su benum na ebia na wo yenua ba yi problem ebi bo mo de na fabra akoma mu nsam dwumadie so akoma mu nsam dwumadie so ye wo askwa yene mo ene di hwan mu kuma se askwa ebia na ba ma bi de ofa se atiti we mu abo wodam wonam wana wo kasa na nkofo hwew me so fabra na woni ye hyew problem no a se de tie bia no wo dadwene no wo bade no eso ebete ede amawo ye be yi pokwa so afri ho enu nti bomode anafa wasam wo de ebia na wo yire na tete wo nya oba be ma na tete oba no ebia na oba no na tete wo sofo bi woni obi aye covenant o how bia wonam ya bo be ye no honema fa wasam bra koma mu nsam dwumadie so askwa ye ne kuma semo na edi hwane mu oba na from kwani afre 020 3933582 020 3933582 producer number no fra baby awu bia wo de wasam na ba no wo ba kire wo kwan wo mo boa wo e ma wo ja wade no mama awarija ye ni mo amekwaka ye na me kai na abusuani nyina se asem we nwu aware enti yensa so nkamo ni yentra na se ebi si bie mu a de si ye no obema anka ankyere oba abusuafo ba so anka ankyere we ama asem ya yengu no enti yensa so ntra mama ye ka asem we nyina wi e be me betu ni boto mama misika na medi asori akwa hwe nkwala num no wo no mo e wa na ne papa na otai awale na chiri pagya ne nsase me wa asem ka na o mo se ne kasae obiana no se ye wafa asia na nkola mi enu besa aka agbo de jesu oba ne sorry free kumase wo no mo e ba betena be ma ne so ansa ne hu sa ware na aka agbo so aka na mo fam ana be ya asem me ne de send dem fa ho awale fo bi betena no bi betena ne send dem nye wa so se da bi menti ase da na mso fa mo ntombo ne mintu kwan ma ye me hu debate mesemo pa etiana me kacha mo fa me se me pa mo pen fa mo hia se sesa ne amase naka se me metna won mo me fa me pe enye bibi me fa me pe enye se me kwa akotena ba bi na me mo mi kunu ama ne mi kunu na kwa ha adan e no de metinam eti mo sa ba me ne papa yi se mentra se si e no ko fa nkola enu na ba na se me nko na chirei wa ko fa nkola enu na ba sami wetina ha me kasa ye ne mi kunu kasa no mie na no kasa wontumi kasa ne ma me se kasa ne mi aba se kasa ne baba se kasa mi se onyina se kwabna kasa eye yare so ho se ne ye be kwa agina
one ne papa ni nua ban ma ba akokora agina sori kwa agina omukwa no ban asema be na be to manim say sani ame maka de nsem a esie awo obi ate ne magu nanim ase enti se me se me nwale biem ne de eni ono nso nwale biem enti wo hawo na no de wo fam na tete no wo fam no na wo pese ka bibie wonu aka che ne busuani bia mama mpache enka foso ho na nwunwu na nku mama mpache enti wo bie wonu aka che ne busuani mama ne papa eni ne nua no mu nti mama adofo nyina atende eni o me se o me nware biem de eni o nware biem eti for areho ensem bi areho yegusu a efe be ma 3p garlic mixture make afo de ama wa wie 3p ns I cross 3p average 3p Eva Kanewu Odi was 3p Emmanuela one Francis Weja and afa anji passion mo search bia mo almost 3p Adriana Beka 3p obi akwaje 3p garlic mixture bi na afa wono nom na ntumi mu ano na unum 3p yade wono no to kwanta ya mo ba pai balance of blood pressure no ko fitroti yaw high sugar level won sa wona yetititi why ka se do stroke and teshewa eye asma bi wudwo so tetem wo fu na ye kapu se no boada se anase stress edro ba ko pe enwa pam je ne edro we dia che se wo kwa fiefie mu a obi ya anum bi 3p na nipa ba akokɔ no mu a ne waka afodi ama nipa du enu nti wo de uyo chinyefo Thomas a ma wo sanka piwak natural fodro 3p garlic mixture bi nunum bi enanu wo mo ba office o mbepe bi ato enya serketu asase obi akonom na wo mo nom kakra no mo se kama wo mo bepe bi ne yaso ya de kakra wa obi aba abeche daniel ba misie ba kolena ke ba apidank angelos ko ho wo benya 3p garlic mixture bi ato for 0248 928824 0248928824 and now 0201 00 21 0201 000021 piwak natural number no bomodi na frɛ to 3p garlic mixture bi fa kogu pharmacy chemical shop na say ni dwa na woso be na no ese wakokasa enu to ogu nanimu ase won tumi nware obiem yento aso mama enti no awo na eja me de to se nya me na hwe ni penti ye ye wetre kwa na so fa na mamu sana anyi sika ma me ni bio obi bi sana me boy ya me de be akuro mu anu mo fa se no mo nyina asori o mu koyo me su me ni bi na me ba me be mi na me te wona me hwe me ma ti ma tena mo fi sa atam na hwe me ma 2013 na asem si yo na me di me pay die ma so keti ane ma bla bo na me de hwe me ma mama ti lockdown ni mu no odofo bi do me se ani ma wadwuma a wo ye no me di nka ka che ne se menya adua e ka se ba bi emu adua na mi ni sika me de ye den eye adwuma eno was meboa memo sika na mle wo sika ni mo no so ne se me ma sika no na se wo de ye adwuma me ma sika na se wo de ye adwuma memo sika no utua sika ni wi a na fa so mi ni enu nyina ye den ache o ma mi sika 150 million eno de ma mi na me de start madwuma aduane no na meye mama ewrade nchaado mi sesa me mei edi kogu ntuntun mu ni sa dan ye adwuma ti mi tua sika 150 million last year December ya ni ebedi bro oba papa no eti mi ye adwuma ni nyina wi e se me tua sika me se me bi na me hwe me ma no me tua sika na wi blo nya ni ye bebleki akwa aba na ya ba ye adwuma me no ma na papa ya one me wo nkwala anu eye me kuri nanim ni oni teacher ni ba ko nanim ni o ma bo adwuma mo o ma be na adwuma wo be wura me wo fe so ba bia me ton aduane no me ba panyin ni ma na konwa dada wa ba ha no mu sei afede me de me ko bisa na sam me te ba bi me te kwana no wo no mo me wa na me manta afo no ba ko mama ka ma yeska na sika be so me 1 million eti wo ya no sa be wo de man kwa goti asma no ne me ba na eka na me ya no so na me say kwabra efie dodu a wo nkwala na nya hye sika 1 million ye bedi bronya e mo ka wo pencil nka wo clutch ni book nka wo bibia ka wo 1 million na ada be sha nkwala yi nsam e na wo ko e ye da wase obi kuro me nyi ho ani ma ase na wo fa bi makra na ye 20 so de we ya ba nya me nhira sa na mu je o ka so won ware ubiem no na edi science a wo ba wadwuma mu ho mama me wo no office ata me wo ni bie mo enya fie ba science mama na fie 2013 ni frame sa ata check mama me sa last year December 2013 mama last year December eno obra kra no 1 million check mama ish mama check mama yanko mama blanti edi sika 1 million be wura madwuma mu no mu se pemenu aduane ni wie firi wa menu aduane na mama asa me de once na gu maduane ne so kabi
mama asa me de wan sra gumaduani so minnim ekwan na wode me fa so 7 years mama waka so tumi nware obiem na mama 7 years asa wo bo adwuma mu abran kwa 1 million mama okoye madwuma nyina collapse bepem ne menya adwuma biom menya sika na me de ahwe me na mama kasa ne nya mo so na ye ba be ye ka ne say ye di bro nya ni wiye ye no na na do kasa ye nkola ko school me de na minnim se ono na de ne sika ba be ye madwuma no sa ti me ye madwe se wa bia nkola ni sika de ne na adwena aba ne ho so enti nkola ni school no me ka a kire na me se papa nkola yi se ne omutie o mo te se me ma ya mienu na ewo mo kase te se me ya me ti me nya ma ya so mo ko ankotena me dan ni mo nko school me nim de besi mema ma yi o mo nya doa mema ba si ono de me de nkola na ko school wo be kwai boarding school enti de ne ho betimi no on family na me so fe bi mmoa wo jina fo so ka che me se woni sika de nkola nan e kwa kwato boarding house headmaster mama sa woni mu machia so fa so wo si woni sika de kwa nkola nan e de kwa kwato boarding house waka ye no se papa mi so ankate me ko gina so mame na me mfa wasam ye me ene ntokwa ni because the nkola ni nyinyini tu de me sro ste wonti me for mo nko boarding house wa suku a wuti mo se bua man nkola no basa me be fa nkola ne ko ma me tena asema month ni nyina ende wa frame anka hwe na ofesika month na eko 2 months na me ko papa bi ho education panyin bi akọ pension na de wasem ko to na nim se da masem de asie nyina ni o na be ma ne de wo ye mi na fe de se no wa nti maka mi suku asema nti se no waka nti me so ne nkasa na ka chan se me sra me ma ne tifie ne kuma se wo de mi timi sa fa me ma ne nko papa ne ma mi mwa ya na se mo be kan chan so ne mi kunu kasa e wo so ne de oni sika bi a wo de nkwala ne ko ban mama na ji se ye mi kunu ba pa ye efi won no so na adwuma ne nkoso na adwuma wura agi na adwuma o de me ko police station na se me di ni sika because within short time na se sika lo bleme ye kita me atimi ahye afiri me nsamo de ya ti asedan ka nya se me chie ni sika 150 million ama na wie na me de me ho se sa me niema na me de baye mama me ka se tie nyina ne se eti amansan me wo de muti me ye baba me ni si fie 7 bedrooms se ni kuo to the opera no ya me ko ga sa me kwa kwaji fie me chefa be de me de ba ya me de aye no edu lanso ya nya ne hwe ba pe sa ambezi am tie ya nya ne hwe o ka tell me so ni fie bi a che me bo container 27 million mama container no so ma to wadi baba na to me container di me ma o hwe me ma o container no ase ato wadi mama wa to wadi wa to container ne di da atọ me container ne di kiasu ye mi ana me to ya na me de share ne ya le freezer no ya le mama ha be ma ndi ba fa mu nyina nie me to so me say 25 bucks se me ma mi aboa visa ma me na aboa ma me ya aduane sa abele ti me ya ma dwen se me si fie e we kro visa ma me ti abesu fie na me de na kotrem me to so me 25 bucks just say 3 packets o ka cha me se fie na wo to no na ma ni ko di me ne ko pu obi no to am so fe nwo na me mle so a me ba ba je wo si fie na wo sie no wa ko just cement na nchese no so di sika cement no wa check nchese ni sika cement de do e de beje wo di afa mama ma bi lo me ma na da kanya me se me nya ma papa wo me meti me ka kire me se mama ene wo ni sika nti ye ntene fie ye nko school na wo ga le ma ye ni ba wa me ti ba do na wo me ko se be bi na mi su e wa ha wa pe ba de be fe ba de be fe bu nti mama mi se mi da de sa blanche ani mla ado mo beja pade wo mo fa sanka me ka aba ma boju wa ko nya ye fi se me de me ma sa ho kire de bi wo ko mi kuro e ko ko tra wa ro mo minister se ye ko e te say ka de se ka kwa de chantamu wo jina da ya che ye fi ye ni ntere opposite anim minister fe ka te se ns ade enkola na ye wo den e fi ale zo ne nkaza na nkola no enkola no de ma be go fi am me se de jubo anye do e ti chuwo de ko ko enkola na enkola de go fi arabo e no ba so ko efo me ba so sa dear friend e gbara po school fia o je o se ba mi di sawe di bi ko fie o ma gwa be ba no baba e don se be ba de pe ba da fancy Edward did sister e ba ye no de baba bo a super so de na be ba do so de be ye bi baba ni se bi si anu mo do dia be de be die kakra bi ya ro na de mar ko to da bi nim se ro be ya be de mala ko go school e na ya be do ka se kure se be ba bi fi se mi nyet o mo bless fie ha etiefo ya reho sem papa ama miam
ish monshana mame me fa we fm time about center for time about mission ya wonu dia ba wonu abomo dia na ma wosaka edru yi ebi time about mission malaria beko wonu mu atu ntumi ne dia na sa ho na me ya ni nyina no ebe free wo keje ba capsules dia ebi stu immune system no ma wode be nipadua mu ye pa won komo na akutia yade no ma wonu ho ye den enti ba wosaka time about center for no time about mission eni keje ba capsules ni bisisia edru we dia amanside hu adanse ye keke wo bi obenya malaria bi osbe ko time na se edru no anonam no ma bi general satos mo na akogyanhim kwale na ka ba dane ba misie ba pfa ha me also scammers apidan chemical ene e ba shop bia mo wo benya time ba center for no yibi for 0244 417669 0244 417669 o ma no omoya saying pa cho me man ye 5 omoya 5 penny di fe saying me ba cho 2 floors so 20 years na o chat on so di fe saying ti atabu so bo so 10 years ebra woni be ma no ene na busua focus ya ye no wo ka wasam ye no be ma ni nya kwadu bi bo se bia me yiri mu ade ono aduane ma me oye memasam woni ni huni mama me pa cho na sem o ka che mabusua ne se menu aduane ma no ti me wo fakota ba ka sa obe se o mo na konma no bi anwa akoma de obe de no anu aduane e di amaw ti me wo fa sem o ka ono na sem o ka che me ane se menu aduane emfa ma no Akoma FM. Inti waso nu aduane na eno ane na sem o ka wan ka sem bi amfa me hu bi se wo nu aduane ma no wo se menu aduane ma na di tira wo nu aduane ma no mama aduane de tweme di tira wo nu aduane ma no etiefo ye twa ye ho abasisi ana ye ba na che se mama ba ba center ba no pe banka se ba no pe was banka se me so ba center fondro no kwasem se eye kama ye pa ba center was your stroke gonorrhea edam a form yade stomach ulcer ana bema wayemre wompem wo wutu se wayemre wunya ba center bomode na kotutumika manam otontwetwa wona asekura na ba the cancer so a ba center otutu cancer ase cancer bi afako ba center kache ba no pe banka se waye expert wo no pe nka se mu aye resemu nti wonya ka kwahia ama no pe mu abu wo ka se mu abu wo hunu ne wonya agiwa kadem ebi aka udu ka kopimre bi atwamu wa pe wasem aka afi na aka wo fa ko ba center ye dia ba better so na che se eni gira obawunu so no pe no atoato bibi akeka se animu ni wasa sori gira se prim na ye dress kro wo me fime word eno so ebi e wo ho eno nti wose age oto ne hwe wo baji wato ho ultramodern machine e wo ba center no ne ye de hwe yade ba center wato so gogo ye ni agogo hospital no ene ben tema kom 60 la shibi ye ben Bowers Fraction 4 ba it was 0244 083 482 0244 083 482 and that's 0272 500 012 ye twa ye ho ba ye ba de di ho anu adin abranti we na mesia no sre me ma me be ware me o ware me o na me wo eba ye ba penyina ye wo no ye wo ni wie na otu ni din 40 days na otu din no ye me ho ade o ye me ho ade a wo wie ye mi koduru ni fie eni o ma wo de ba ye bag e ko like bag kese la size e ma o be kan ni nyina o ba no be kan ni nyina nti eye ma enti ye ni ejina so apia Patrick bomode ana chema ya apia Regina Ado ojina so Regina she senior Akosa na wo mi beniako Victoria Ekusank Sewa Janet Shema ye enoba asan atesam hene kwaku ojina so bomode ana she ejenim Benjamin oye Sarah eduana ba no Shema ye ohema nyako abronoma mami anowa Matilda Usu ansa Sophia you Sophia bomode ana she Sophia sister Hetty Henrietta Jesu sister Shema ye ye Nafisa Idris no she na womo maka monsumo she Mary said to okay nana ejina so enunti o she Daniel Frepo Mensa won so share my friends Sewa Janet James Adesi wojina so Matilda Usu and Sajina so kwa chipepra Alex binia ba ma Alex wojina so share my ne Ado Buaten Jina Jidu menya kokko
Quiet Angel woman nyina ejina so Abrajen na o mebani akofati awudumri pam abrade din beba ni abobɔ ni nyina me nua bema Wager Francis wono so ejina so bi mama dia na mo hia my operation team ene monye modwuma no emaye fans of Mama Akos de mo hia my Maa Akos great family Emmanuela Angie Passion ena sachibia mo hia enfamaye fans of Akoma nsem mo hia emaye Akoma FM. Obatu wo bani di no ye ho ade no entoma no agu ekolak ni mu no ehwo na ne yaduro entoma ne gu ekolak mu ma no mbeduru ye omo sese ne be ye nipa be hu ne se entoma na wo bag ni mu to mu bie suma so mu bie bag ne so no mo kan toma no to mo kan ye de ne do so pa do so bebre ewiase nipa mba ma ye fro ne ye ka ne se ma ho de ye ni nyina hu se de ma ne na busi o ma ya de mi kodru fie ya me da ya de chi ye me poverty na ya chechire me nioma ewu me sa dan papa de asem na esie me bag ne we o se me ye sorry na bag ne niema na ewum ne de me nua ba no ye kosreze ye de ba be yenti wie ye no abeje de komankofo ekolak mana ye de beche we de no ase no ya beje de komankofo fie na ekolak nsi ho le mo project me da sorry ye mponye se me ko fie me da sorry anopa na wabeje ko na me se na bag ni nso ewum ne so wo ye o se bag ne so me bla ne kosre nti ono so de komani wura ye de ekolak na komani wura ye de ntuma na komani wura ye de ekolak ne ye de be ye trans ye se menke se adanko da dre minim de na opese o ye fi se na me ya akola me nwoda nti mininti mampo a me de be de e be fra no be ye me saade nti na ye me fere me ma me de o na ekosre moro nti me bo me ma me amane se de wodi ye miene na me so mesua madwuma mapon me ho de adwuma hairdresser adwuma mapon me ho nti me ka che ne se on de asie nyina o ma me nya madwuma ne ye kope kills ne ye to ye saatem kills ye to no 90 cedis 90 cedis o tuya 40 cedis mi ye adwuma me je nkwala mi nya eska ne mi tuya 50 cedis aka abrante sorry sene wo ye ne se o ma o kan pay aduane ni nam 30 cedis o de ma me ka se me mfa nkodi aduane ti no na me ne me medidi ho sa ma mi sika me de ye adwuma hyeye na mso ma me tam mi kills no de ko mi krom mi de kills ni ko si mi krom anje no nya accident na me ton kills no na me de kokko hwe ne yare enu di ma sa na o ye sa na o ye sa na sa se o pe chance on shame mama on shame ne me ba on shame ne me ma me baba akopa me nyam sa atama me ka sa se me na wo ba akope o obebo akọmọ be do be friend phone so amade a cha brante yi mfa ti me won man oba na o se afia me pasa me pray transfer free ha no mu di kokrum enti me nua be ma o ka se bu akwa me mana ko han dan na wo han dan na me mo akotena won ne se me nya transfer na me no ko baby kro na ye ko na me si yo mate ye ko nya da wa atwuma ko foridua ma me ko saatam na me nyim me ba wo to so me ensa because the first one na chi no me nya na me mba to so me ensa me ko duru ani ya de aba me de share me won shame odumi ko to wo yem se wo baby akoto ma twene because on persons minim the reason we bedru ya no man ase what me nka no be church de godie mu ntia wo ye me saade no wo hwe wo frɛ na wo mfi minister be hu me condition was there be afia entra no mu sei ti minister ba yo ko me miskala me de ko mi kuro na me ko tan na me wo me ba mama me wo ya me wieye the same thing na blantie etie me ye frɛ no me ma me frɛ no obi afrɛ no nya de so obeye na de so oba me nchempo na be bo makɔ ma me misika na me de atɔ aduane de me nya ne bɔne bia so me ye na me ka se da bi asam na no ɔden me ko ni kuro ma me ko eduru won ma na yi se ma ye ma dwen se de wo ye me na so so nti bra na fe bra me bla fie ne ba be jan because o mpɛ me minima de kodi a wo ye me be kodu wonu ma no asa aka no adaada na fie ye o de facha me na me miska na me da woni ska obi a wo ye adwuma teacher ni mu a wo de usika wo de ye de ba wo ye teacher ni wo ye teacher ni mu a teacher ni mu a no ye me saade no be ka na asem a wo ka no se onni sika enti wo ye ne sa na ja meti mi kuro ma na o sa be ka kire me se efiera ne se dan niam na gu fie ho no mache 2 years ye haida 3 years ye me kotrem 6 months ye me na gu ho no mache nti oyi niam na to agu na wode ne dan ama ha nti ye me yi niam nti ono de ofele nti wonti bi mfa niam na nsa anye de emma ekrom obiom nti ne nua ba ate pankro no o ma na ko rent dan na makọ akotena pankro no na o de me ko rent dan nti me wo ha no be frame me wo wan oba frame me say ya rent dan no nti be sen ko hwe dan no because ye no rent dan kama
ya me kokotenem mama wona brante ne sa mo medwetra oso oni sika minya abotre ne obebo medwetri ada na me preme won mo medwetra nka wode ma ba betena ase to one de minya abotre na ne transfer na adwuma na oguso a woye de woye na me see you mate but what me hwe ni na gise ni so so you rented down 4 years me try da ni mu 1 year na gise ni so me ne me masata me hono mo no na ma wo memu miensa me ma miensa na nekita me abrante afi mi nya me hwe na me da bi me ne magu baabi 2 years me nya atare mpo anse nti we de me sesa ne ma no na me de akọ na me sesa ne ma nko page nsam de dan ne ma han me de dan ne ma ti me de dan ne ma me de ne ma ne ko ni kuro mu ko du ni kuro mu me yi ne ma ndem de ato aso na obu nkotoje pa me chose fia mpa acho mfa ne ma ne nko ye ntanse na wo de esie bia no me hwe no ma ye de wo se me yese bema na me sium je ane ma no wo no enti ni mo wo no ma na me kuro mo so adwuma wo ye galamse na galamse aba ti me firi di kuro mo no me ko me kuro no ma ko no aduane na ma ton wo galamse ase in fact galamse ase me ko ye bo wa me pa me nyesika obaji me fo me pe me kuro me nyesika me kuro na me de ma no me nyesika me de ma me kuro to wo ma no me se me nyesika me kuro na me de ma no to galamse ase na so ko ye adwuma na me nyesika na me de ma me kuro na me de o fa nto Pachwan. Wo bi awon no na ye crashing pachwan. One na crashing. Wo go school da. Mama mpacho menwie. Na wo bi won go school won timi nkura sika. Mama say no. Yankwe. Mama me de misika e ma ne to ho no. Nti mo na me kwanyem me ba otoso enum ntafo nti me fa say enum. Na me nyem me nti na me nyem ni mo no me kwotena ha atwede a me ye gala na mu ho no ma no ka cha me say afia ye besi dan. Na me kopɛ bosia ba me yesidan enti na me se papa ni yesidan ketoa ne enkotem because ebusia fie kura metie no me ho kyere me ofia no pa na wo se mate me hu ya se wakwaje plot wa bibi o ka kyerɛ se dan na ye besie no no di misika esidan na me fa misika ehwe fie se de me di misika no eye no na me se mate eye de na ye bewo enti nkwala ni enti me yesa de mama ene ekosi Tafel sister enkoko peace town e wona wo back in George say wonfa program yi eni agro seke o police ni seke na fe inspector entry police ni ba hawa Naomi na fe Gloria nyame enshamo papa patron the police station na bakwai Frank nyame ensha papa wonfa program yi eni agro kra yemra yenuaba enima so enima mama Bema no mukoko hia ye no wose wo no aduane emfama no adan no oba wose de no so ba ye aduane ma kunu na wo no aduane ma bema mama mpacho so masema meka se bema o mami sika se be fa no aduane it wa fa the camera no de say the kwa no ko ne na mama wa ba ntem e na was wa ba ntem kura na e bia na sesi kobo ade o ye photographer meka was I photographer mama mpacho oba be duru no nsiara ne sika kakra obenya no ekuro wo no obi ase me pa na adwuduane because me kunu pefufu ntim wa na adwufufu nya bi wa na adwufufu na me pe bema na akọ mo obebo me ne mre no na me de no aduane na me de amana ade wo ko adwuma ba no obebo akoma ko adwuma ba no obebo akoma me kuro ye krachi ni obedu ya bu mbisa de service wo yiri sika na awotwe ana dako ana abosome wo de bu mbisa ne mama chop body no da no yi no on kamament enti ade no wan kan che busuafo ne se sei na wo no de ye no ti na no aduane no mama me ka ni nyina wo no mo me ka ni nyina mo se mo de ye mi na me ka ni nyina wo no mo o mo si we nya asem a etimi gu awale e ma ne yeye ana o mo ma mo sori ma ya sori ko ya ka asem na wi tete won man ka ya ka asem na wi o pari peja ne nsa na wo ka asa o pari o ta wale re chiri e ka asa asa no a me sum bisa me se me ko no be fa nkola na me ne nkola na asem ntra enum na ye mama o sori ko ye 10 pesos se kura wa farm ni ko bi obi lo fe esika da de ye lo fe ko kuro ni mo wo ma no eye wo mu bisa wo no papa se mama me ni me ma enkomo me ma no so o mu bisa no kura because enkola ni nim edi kan ya o de me ko transanta se o share mani ye ya de mama me de ma ni ko gu ni ho no mo me de ko ma no bu so me mienu pe na me mani di ye e kwa ya o de me ma de fa so de nyankopon ata so ni me dance ni mama me ti bi fra me ba de phone so me so me no aduane a se me mani di ye ma de nyira wi asa na me di aduane bi me fra me ma ne phone so me ba wa kati no me bacha mo san trabie mo emaye hwe de ne samia so yenko me ti bi fra me ma ne phone so mo didi wo de abaja me ma ne so wo de ambosu ni ati for headmaster and your friend no
Akoma FM. Wasande ne semia so. Headmaster bema na bomodia wo de fa ne ni komo bia na de oba ne kanokro no e ma no no oni ni ha ne ni asamaka e bia na de waka anim enu ti wo ma ye kiremu am ye hunu so safa to no kra no e firi oba ne ho so wonti sa no aye kasa wa hwa ne ye hunu se de besi aka no enu ti mira ns boate bema na boate bomodia ne fa na wo de ma ye kiremu kakra bi na ye hunu ba bia ye de asem no ebefa yemungu so yenkasa de oba ne ka no no kra question ye bisa enu tu de bomode ne fama ye na ema ye nchiremu kakra ye anima mama me pa cho be de kola de kogu su busu bi mienu no adua o ti fa me fra phone so bisa me mane se modidi o de abegina almost me magina so di me se anya na me kasa mo no wo se mama an ye didi ibi shabe so se me mane ni be ma ne fa no wo maso atwere no wo maso atwere no se se na ho na headmaster se de me nim baby after transfer baby wa ba fast na no wo maso atwere no briba no ko maso atwere mama se dan na me no fi ho no ma me dan no ma me no na yes o tim se si amate se yes o tim enti baby o bi o ye adwuma bi o pon anwumra o ko ho no oh okay enti yenhwe woman no tore bia utumi mane ko be mane busuafo wo se bia wo monko no monko giska na so monko hwe so papa ho panyin no na me mane yesa mama me ma panyin ne ko to aso mprensa lolo fe kra me na me san sende no san de bai busuafo ne tibia mane lolo mama nya busuafo be mane wo kro ni wo ni be bia wo kro ni wo sia na o se me ko pesika ba be na wo no mama ade asa what mama ade asa na sende me lolo fe na me family anima e bia no wa ye be mai bibia mama ye to wo mama ne wa ase na me sabuwa woni ne ma betumi akoho no aka cha kra ne se me ko pesika ba no ma obie mu mama me de me mani free kumase na me wo kire me nya adwuma nya me de o mu ko school wo mi kro akoma me maame me de school sam de ye kra che ni di me fa bi ansie no me de kwala ne fa no won wu ane de we dan ya me ye na wotim de wura mu o ma akonya me ta sam se mama ne se me de o mu ba me maame wo kra so mo se be ko school abai school mo ba be ko ti mi sraw abai bu so de be go ne niema o betimi atoka kala fa ko se bi enne to de niema ne kwa mama mi na efri bra busia no kwatra se a kwaya akasa obi asore koye no wa de so o ma mu aware no mama ye nwa aware no obi asore koye no wasa ya kwa busuafo ne hobiem mama asam me de kokodan wajo ye kokodu wajo no ya ye bisa be ma na asam se obe aware no wose wo ya ne ho ade wose an mo gu awale mi kura nkasa ne papa no tai awale na chi na ye ka asam no sa peja ne sam asam ye yo no o peja ne sa na sam ka se ya gu no e no bu san se ye gu na se bi de minim na o ma ngu no ya mu mama ne sa akoma no mama da bi renga akoma no mama renga no mo se si ni na so ni na o mo se si no papa no beta wade o peja ne se mi ni de papa ne je fi mo mo se ana me se mi de minim na me kwa na mi ko bi sa mo fa mo se asam ni si ye chi no o ma ko gu awale no wa bra na mi ni wa o mo kan kire me so ba na de nsa ko wo na de be ma ne nsa be kwa akoma no enti sa wo fa nsa ne nko ya de enti na ne papa no e ka se mogu awade no enti o mugu no no se wo so magu no dia eni no mugu awade de no mo de ma wo so ne be ma ne ya japade mama ye see that 7 bedrooms wo mama obi me pa cho da bi wo osumu wo me pa cho da bi awade no be wadiem mama me nware bi o be wadiem mama me nware bi eni na awade gunkuro ti se wo nware bi mu de na wo sa wo ye de wo ye because awade no fa ne sa koma na sa ne renge e da su gu bag mu dia na enui enti awade gunkuro ti se nware ne bi mu dia sa de amamrese ni aye ne sa na fe wo ajapade no awon ne ye ya no ye de ma lawyer na de wo se wo de wo chefa ma wo no enye ne be che ye ni tumi se che ajapade ba ye be ma lawyer atrem no de wo se wo de ma wo no no de ma wo ajapade ni mo na fe de sika wo se wo de hwe ne ma wo be bo no de but ono na ye head wo de bi ba na de bi asoso na mo de ahwa nkura no wo ware fofra na mama benya ne ntie so no oba ne te dan na me ye ni wo ma me fie ho ni 7 bedroom na woni si ye no da bi mama no de du lentil ye mo so kura office ateresi won bo ya pem sa am se na dan na ma me fie me ye se me ne me nkola tene mu no eno na ne won watim wo de oba na kwatrem wa bra mu awade no amamre bi no se wo ba no kokofa be ma na busuafo bi ba no mu se be ma so be yi dem be ka so bo adwaman di ntia be ko ani ne kura nya akasa
ensa no wone ho ne ring wone wo fa gonya wade ento obo adwaman bada wade akro no ayenya ngu na mamra kwan so no be ma no de watumi anya ho say no kro wa fa ba ya wone ne tie abusuafo ahuno nanso obia nkasa nanso oba na koye ya enka ne yonko ba betimi afra be ma na busuafo wo yire no sese wode be ma be sha ne yonko ba sa se ema ye ho ye watafo wo be yi wo be ya ma so be ma eti wo wa wade eno wo hwe ba foforo ena na magu ba foforo sam eti anima mama wo ni be ma no tra mo twemplan sa ho be ware mama mpacho sabra no wo hunu subai we bi wo be ma no ho a wo ma ne ware wo mama me mpratwe me hu bi no yiska kama mama ni sika ndo ata ma me ne twempna no na o ye adwuma baabi ni teaching work no de wo baabi nti wo kwa wo se na me ko mi sika nieje sa brand na se de na wo so ye bia no wo ye kopem se o wale mi wiye ye ade me ko tena mi fie awo je ne ne me free besam na mama bla bo eti mo ware no di bosumi anase fie sa yansa na tete no estati mama dan me ware wie ye me na woche ya amamre ono na amamre se me na na mo sese je se ye nu aduan oba wo no ye nu aduan ko marusu nyina ye nu aye ntini 2 weeks me nya 40 days ene ye to me be de ye me ho ade ni week ni ye de aduan ko ni fie ni week ye 2 months na me ko mi kunu fie 2 months na mama bla bo sesa ye 2 na ware mo ni je da mama dabi ba fratwe mo ni je de wunya kakra mama binya anu de minya bi wunya bi bata ware mo ni je de mama dabi wanya bi obi kwa wade sese ade na abeka kire no masama meka che mi yoko ba te se mi yoko awale bia de se ena so obe kwa awale ama wo ye goye bibia o se ye wo ani e die test mi yakwa adwiri me be bia adwiri ye baba takewe bi kura adwiri ma adwiri mo mama takewe bi kura adwiri ma ke wo so ya le ke bia ke ya manwaro fi se mo ko cheche ba se mu bia ya se be bua me de be go school da bi busa se de papa no wan ya ti dikrati ni mu aba na wo ba de se na wo ne do akola de be school mama ma se ba ya na wo fie be be pensa amle me 90 me ra wo kase me ra wo ada mi tu obi da chi da bi su fi se ko fie ko su ya me manyi da be su eti fo yinu ba ni ma osu ko ware ba ma fa ne ko ni en ko hwe na adwiri mu en hwe se ye bibia ye correct asa wa no we ni ma na futu ade ma wo se mema ne dodo na enye o mu nyina dodo na adwiri nya no mo de nam su ko ware ba ma ko ni ye hwe na adwiri mu ni ye hwe se bibia ye correct asa no akwa no eye Joseph fashion awie wo no en na pa matadi e de aseme mewi aho na so me dia rewo ye program ya ebia na nko yi afa ma mewa ho pa na medisia no super hineme Joseph fashion adwoda kosifia do no na pam mentade na akua shatade bia wo se Josie ene pam no na nunti no say bia wo ko wedding engagement party wo patade e fashion Joseph fashion ho Josephine be pam ma sanso na akọ program bia sena hu so bi style hye no efa Akoma tele ni bia sa wo be pam sa no Akoma Joseph fashion wo be pam no fefe sa e de amount Joe e wo bom so no meet me the sport in the edition mo friend no e was 0243 433 465 0243 433 465 na obebo pa no apomata de amount International Central Bible Church ICBC asafuma se meka say wonu ma biemu wonu mutie wonu mo share chairman YBC Obapa Enterprise wonu so share mi so wusu adum Africa market wonu na yire Obapa eku amponsa akua jawu ni sister da ko amu opechi number 2 edwom mo fa program yi eni agropa Mavic eni ne kru Mr. Bosom Pem nyame enhram samon so mo tete program yi mo ede amaye na bia wo ye nua ba yi haw yi bi what ho a wo pese o ma be hunu ntino akotra ba bi na wusu ba ma bi tete o oba bi na tete wo na ana ba ma bi asobo ba waro bi akire wa fa kire kuda ko waro oba foforo wan waro wo ba bi asobo so ba waro wo ba no wodi na ko school ko hene ba ye nyina da nursing school university wo wie wo so nya na class wo ye drobani wo ye mesini wo ye wanwan ni se wanya na class enu ntika wa bo nyina nya kwa ontumi enwaro sa so na wo so ba bi wudu sika hwe ba ma bie onu nso ntimi wonu ba ma bia ye black covenant se edi unya wa kwa sorry bibi ha osofo na fa ana
dia malam bi konfo bi wono so to menasa bomodi a na fa wasam na bra koma mu sam be abrantie bi ache wo ba nyem no bo ko school wo wi ache wo kansamfo ne kire sa nya na dia be ma foforo bomodi a na fa so ba ne nsa na fa ne bra koma mu sam dwumadie so ye waskwa ye ne mo na eti enhwe ne mu kuma se askwa sports stadium Kumasi sports stadium wa uba wani mu askwa ya uba na wabisa se wo pe Akoma FM ya ne mo no eni din hwe mo ye ba kire na je se won so waba na bom se wo ba na wo yira kwane a obisafo onyira kwane no wa fa ye number yi 020 39 33 582 020 39 33 582 offer your number ya ye be direct now the WhatsApp number na so bomodi anabra yenye kapre ene ma me bi di na asamba ye wo wie ya wako no wayi ni pers na me se ma me ade wo se na eno ano na me se no ano no oh na munyi scan ye se yenye kapre enu ti yenye ska bia e wo fia for hasam no ebra 21st clinic yes article expert enu ti bomodi ya se usisi ene ye wo ya wo to ase jim wim e fa na amro mu akosu na ntine wo trase ntina wo da enna wo gira wo nan so enyina siatica yade ne di ede nenso ya ba ko pa no te se ne ya no te se de kakape aka wo pompom kakapa aka ukurum ye pa te se siatica no ti bomodi na bra efi wuchi nwi so de kosu na ma so yade bia so tete wo doctor for mu akunini ene ani ntini ya waje ntete ya pan so wo 21st clinic kombasa yade lab scan massage machine wo ho yade treat ye wi na yade bibiduro yade awon waka ho yade no na so de se makube wo betutu akọ amwade ho 21st canteen so 7 am pepepe na bono aye ready enu ti hwehwe ye siatica ye kira kwan ye wo the branches le eyedu or my Ghana and Kadomi market every do dynamo Kumasi show overseas ultra for radio Sunyani Tachima go so say for 0540 0540 311 0540 311 yes siatica number no na Charistic Ventures and the Zahara Misha Zahara G capsules Zahara man capsules and a Hindi heba Misha and then we are near ba Mr. Water but what the friend Zahara and Runibi na Zahara Misha ne G capsules ready and your name sanya dia gonorrhea syphilis be oba candidiasis ni na no etutuase free ho ekuro ensagu ba mu gu ba ma ho ensuo bi free ba mu ba ebi free ba ma no ba me so ne mu sanya dia be fa wo ba ma ensa no ba ma ba ma ni mu ayemre wuti kura nye ya ba ma no ebe wu ba do brada kodwo to na wo ya ba ma na ba ma wu kasi ebe no wo so fa so ne bomodi ana ko peza me chane ne G capsules ni bi no mate wo na mo na ade na edi you know bo adonko wo na me nu ntamo no ade ade ne so fa so nde ejanim aye bogo wo ne nam ho wo kura nke we yes our mission in G capsules we fa G capsules ni enu na de to anu mu a no we hwe Zahara mission 3 cups na fa wudi agu anu mu meni a ebe kwa akosa yade ni na de ma o Zahara man capsules no so de wo do brada be ma wa story wudi aso ni se wa yemre e wo mpam wa yemre pa wo de boss 1 minute 2 minutes na be ma no wadwu so enkuruma we nya Zahara man capsules no ebe de wa kagire mu pa me so wonu mienu anopa mienu anwumre bra wadidi awie hindi e ba mission de typhoid malaria diabetes e balance blood pressure no na Zahara no pay Charistic Ventures wo benya bi wo cash drugstore lane herbal pharmacy chemical shop bi mo for Charistic Ventures ne tu enu pay bi kogu chemical shop ni mo wo drugstore ni mo wo pharmacy shop ni mo na je say herbal shop ni mo e wo 0246 34 34 and 0248 56 93 35 so friend number sia na che say enupa no ye betumi enya bi ade ma o akua memu akwa ba pa ye na o na de ye nua ba ya sem ide ya reho sem basa ki yesmu akwa ba be joso bibi aboko de oko na so nyame ya dompa me ho ye kwanda memu akwa ba joso okay o ye nyame ya dom krora ma jedwa krora jedwa na se dia o wa efe me da se amso ngwa abrem o ma ya abrem na o fe pa me ma ya abrem o se se ma ba abrem wa aba no te wusa
onyini o majiri ma be mi nsan no manyini onyini me ko 40 years na ko 40 years e onyini e onyini mu fie e nya no me nsa sister manyini ho agora ko ba guys wa ko ba no ba su su do nya wo ma ba ku ni me da onya kra yo yeah ene okay oba su su do ba ku ni me sa ya ba no onya kra yo but the bills ne so ade de mu ni no onya kra ke to bi ni tina dwom sei na direct show to say obi aberewa wo ko fote ye se otimi di president president mani ye me ba George se ma se de menya akola bi mo manyini ono pa akola no se manyini any o be mu no ka se mu na boy akola no mo aba no o mu nyina so mo nyini se tuna no ya no ate se ne daddy Pastor Junior say hwe ye nua ba ni ma ni kunu NSBT headmaster na I'm so free man so edubi anu oko be oko enu edubi anu am say yes be na no no timi kan wo se wo de oko ho che oche opa yes no wo so che okay eni edubi afo ni nu ko de woni ma mo ni mu wo ye headmaster say trap o ye photo photographer anu so man tete wo no mo ye pa photo pa ya na ese atiti eni ese atiti phone bia wo mo mu twa photo ama o ka say radio etimi di by 5 minutes kan so otimi ni ma no ne kum na original ni say ya ready otimi press na asa wa to so na to o ba na light na flash us otimi chimi to ko to ba bi na no no akata ni ba ko no afi ba kwa titi wa titi photographer wa geji no we twa ala headmaster ati ba esa nti yan ko ni mako ani ni ka teacher ni dia no kuro ni unim mra na unim te wesua dia kakra na unim said at least baby am be do o teacher ni bia say me de me baba koma na brosa nti nka ne dia sese o ye kuro ni ma teacher fanka so mo pepe wa pasa nyo mo be teacher for sika o enso o mo no ma for ni kan say o pesa we dey pay to teacher ni be ya ko mo grade pay ni ibu you don't be so trust so I really am so much more the cat so wallahi be say in the water be say no kepo ni na aba mama anu de nti teacher for no aka time na dey aba ma we dem pacho pastor Julius teacher ni omo say yes teacher ni bie mu na ko ma be do 50 series ebe enu na dey ya man so man ma dey no time dey say bie mu na ko ma chema nti me me ka say aka with 3 minutes aka me 3 that's a say we na manisha say we na aka 3 minutes sa cho yen cha time na 2 5 o dey say aka 3 ho okay to the train na aka 5 problem me na meti aso me na meti make me say yes madam judge say we judge say mama we judge say judge 1 and 2 and 3 we judge say na me say pass say teacher ni bi no na ko maduru 5 series today I have 50 series me say 50 series I come 50 there o teacher ni ko 50 abo so we be dey amobra na we pay yes we pay 50 series was no obenya say not free 60 million no 20 million na say do obenya we are to tell like be no water be free we are so about tata do beton pabwa teacher ni ko ba ko 50 series say o ma banka se mo say le tete kwenzo no wa musuwa 50 years say 1500 we say teacher for say o mo je say bo so me pastor o ti am ya che 20 years 50 years ago me 2005 o mo be 5 years now na ade 60 million 80 million na wo fi anu ko wo ba ko 50 series dey that's 1,005 aka say aka 100 series correct o lo for the school ma o di sika mama o ka o American team sika fi siri na ma ba cho check to so do my what I say affordable mo sorry ma atade o be she ma o ma me no papa de kakra de be come ma no kwa so ya yesu kwa betime bo unexpectedly e be to me ba ni na we akoma no na daily de no na 1,005 no ya kika kan yi na ya o mo taji
loan. Yeah. Jomuru de loan so be sidia loan no da koto asase. Ni atetina 5 years 10 years was aje fofo no de asi. Ni atetina 5 years 10 years was aje no de akobo so sa the teacher ni be ko pension no. Na afi na dan kwa ba mi asa afi we we mama wo mo bre papa. Toro oba bani wada wo ma e gina kwanye so na. Me asa ni suma no so ọmọ bẹni tí mo bẹ ká mi wúni mi yá kàmínà lónìí afẹ́rẹ́ yàbrẹ́ mama wà má mama mi di èmìà mama de bi a mi kásá abrabọ a yẹ bẹ hwẹ bọ̀nù diẹ wù yá na yẹsẹ wọ́n fọ nsàn wọ́n ahwẹ́ wọ́n diẹ wọ́n akọ fún obi abaya de bi a mi kàn wọ́n sẹ ọ̀ kásá wọ́n sẹ nkà ọmọ àná tẹ̀lé ni bẹ́ẹ̀ bi dwere ne ho a sẹ wọ́n bá bẹ fa na kó wọ́n sí ni táìmù kwa wakọ ware no wodi akọ chebu so afedi o se yo kan ye ma hu se papa wa hu se o ka se okọ dwuma restaurant o ka se kọ no hu se ene ma yo mpeme go so pempa restaurant dwuma mama se bi pedro se dwuma hu pa wo mu ye no wo mu ene se bi se de ma ya mema insisi o mu pe rofofo anya se nketu o enti o ye o kan sa ma pe ene mama mu se ene mi kuru mpeme mama na se wo akọ fu obi baba ya ẹni náà bá bẹ̀tẹ̀ náà wọ́n wárí nù sáwọn pẹ̀lú àdéhùn ẹ̀sẹ̀ sáwọn yẹ wọ́n yà wọ́n náà yóò mọ́mà sáwọn yóò dídú fèsì ọ́fíìsì bìbí wọn hó wàyé bò níbi sàǹfùsù wọn náà ń pàná ẹ̀yẹ ẹ̀bùsùn àkọ́nà ọkọ̀ ọ̀kyẹ́ wọ́n ní fìlì wọn yẹ sábẹ́ wọn kọ náà wọ́n yẹ yẹ fẹ́ yẹn nsàpáyì kẹsàn ọkọ̀ skul ọkọ̀ ọkọ̀ dín ní ọ̀dẹ̀ àbẹ̀wò fíìlì àwọn yẹ ọkọ̀ dín ní ọ̀dẹ̀ àbẹ̀wò wọ́n ti kẹ́kẹ́ sẹ́ mi si dẹ̀ fẹ́ o sika hwẹ́ fie ní ọ̀dẹ̀ mama sáwọn mẹ́rin náà wọ́n kẹ́kẹ́ máa sẹ́ fẹ́ o sika hwẹ́ fie ẹ̀yẹ fie náà mi si dẹ̀ bàtọ́ máa mu tẹ́ ni yie ọ̀bí ẹ̀fọ́ yìí sika nkọ̀ tontos bàtọ́ ntos ẹ̀tọ́ ẹ̀dí receipt máàgì ẹ̀dí receipt mọ̀mọ́ ẹ̀dí receipt ẹ̀sísá ẹ̀dí receipt bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀ kẹ́ tó sẹ́ fẹ́ o sika kọ́tọ́tọ́ ẹ̀yẹ sáà ni ọ̀ma no wọ́n yẹ no ọ̀nà sì dẹ̀ ìwé òbúsà sẹ́ ọ̀daràn sika sẹ́ ni wọ́n o kò kẹ́ni bẹ́ẹ̀ bí yẹ sẹ́ ọ̀kasẹ́ mi yẹ fi ọ̀sọ̀ ọ̀bọ̀a yẹ kọ́ kẹ́ sẹ́ fẹ́ receipt bra ẹ̀mọ́ wọn mọ̀ nínú họ sika na ọdẹ ba no mfa nyina mom na ọdẹ mu nyina mfa sika nsiga no na mu nyina mfa sika mu akahoma dachi bi abase ya cha ya che ni na aduanu di wi na sebuku ja wona na koye ono dan de sisi wo se ono ko ja pade ma mu mani na ho ma me ma pare fence headmaster fence and as what baby wo biara million sa wo de o se ma mu bona kwala no mo ba wiasa no be na na keke se nkra o mu nsu a abaye no me ya mamo omu nsu abela amani amamo ns boate baby owo bia anita se fe na anima on pere fi ho oni onye se oni la se pere o pe nyamum enkura no hwede momo ne hwe ebo ano na o hwe nkura no mama omra ya fe number on person befa me say teacher for the sabre ni mfefo economics teachers ne geography teachers ne ka chere jaw life no emfa on fan kokod uyo and as what we dey ma ma aso nine na do se san so se bia obegina asane no ye behwe me da se papa Pastor Julius Pato was see you looking good. Hey Pato yati won kache yati Pato on kache papa ana omrem and wojinem Pato sin wojinem pa Mickey Darling was see great analysis Pastor Julius nyame ensha papa greetings to condemn and the crew we free Mickey Darling ho amen fever mix malaria a dropa wonam yomre we amen fever mix wa pitete and atekro anaso twins ampa wa hode no eso atse we ye bibi kakra bia no abre wuti fadwa wuti akasa no emunyine dwa wojo honye wani nyina ye gom wunya amen fever mix Dr. Mibonso Army Scientific Hospital dupa ya wode abenei eno na doctor for prescribe edema wo bia wo yade amabobo so yibi eno nti bomode na ko chemical heba shomo ubenya amen fever mix no ebi na emom no yade bia hinta de paduen ma de akwa ya sabia na so aka cho say yade na hinta yenim yade kro honhom yade eno nti kofie kwuo no ko Amin Scientific Hospital yade beto fidie badwemba MR so ebe diagnose ya kwede paduen mo ba bia yade ne hye no ebe yi na pie na che dra ya fama ne nom Amen wakajetia yani zu na di hwe ne mom yani ni wade hye market ni atwoma tachiman ene bofi pam fe Dr. Mibonso e was 0277 00 1234 and 020 24 588 e wo kwa wo benya Dr. Mibonso e na dro yi bi ne mom no sane so ma me say Ischad Herbal Center na di BEST MAN Bestman capsules adiaba e ye purely
herbal capsules ene nei ye de abentu sisi na ye ya best man capsules o ye mre won pem be ma wo do brada wo do boss 1 minute 2 minutes sima na ho aba wo ya East Herbal Center dro best man capsules ne bi wo do so chance amba eyi prostate cancer free ho cancer wo be manimo cancer wo sabe ontore ko se wo hwo ne mo ana gonorrhea syphilis no wanya wadra eye best man capsules adra amasa nyina dane mema wiri so ne soro no eno no enu nti ma wonsanka bi wo pharmacy ene chemical shop biamo best man capsules East Herbal Center edro tatahwe ya emema every so ne soro wo benya bi odane ba meheba kolena kaba misi ba Fredmans apidan Chris Herbal KG Herbal ena smart Herbal ase azantema poise wa heba kepkos eye boache ansa heba Becky Frank owusu amion san e wotakraze na suhum Hansa Street e wona East Herbal Center e wo 0208 80 and 0244 96 43 nana ma shenu ya bani ma ye nhwe ye nuamba anima na first no unse ekurampo anase bebia ye pe obi ama na dependina teachers na ya na ye taade omudie se omunimde efisi omunimude enti sen edru bibi se ya enye wenku a o omu ye ne oma bebre enuoma omu ye no enya asem ketewa ye kase ye kane na enya asem ketewa ye sere wo mu omudi bre ne soso enti ye sere wo mu assemblyman nyina ye pepanyini bia omu nyina omu ne ye fa wo mu enkyere se wusika so a adwuma ye no anasika ye die no enye wo adwuma ne ye o obi ade nso no obi ani abre enti mesra obi ye die se wo ye obi ye die se wo ye omu ni abre omu ni da ho omu ye omu adwuma omu ye die se wo mo ye na wan kasa no mfitia se no wagege wo be ya beja ne subunani kama ne nyene ne ho kama ne nyene ne ho hwe kwan a wode na fa so na maako menkwa nyima ho mesre be ma wo ba be ware wo na wawari wawie ne niam a wode ba yi nyina eye ntro niam wode ba yi nyina eye ntro akolak entoma ye lodi nyina nyina herabasa ya muso mko han na ye ene ye de ba kire ye de ko na ni nyina no wasa ya adwuma na wasa dia ma ba ma me de ba bia me an se o se me de misika nyina me de ma me kunu ai wo ko bre ni nyina wia na sa dia be so kunu nsam sai so mu je na de wo ankasa no enima e de ade na e ba wo so bibia ntumi si o egba mamu we mfi se bibia ntumi si abraboni e na esi ne no unse mu hia ye nyina no ompese de wa ye wo no ompese wo beka wo ka kire busua sei na mekunu wate wode ye me no unse wo si ni trasi se ya wo si ni trasi peja ni tiwie no ka kire na busua se me enko ye be sa babiem efise na nko nim se de first no wote ye no saa na wote ye wo ka ya na ose dwane ye enti mesre ma saa de no de wo mu nsuo nyansam firi program ya ye adesua da bia ye de obi betina ha no ye kira de se sei na ato obi enti hususu ebetumi ato obi wa ha wo se we he na he wagimi na wagi hwe hyenyansa firi mu hwe de ni ma ye de akoto no na headmaster wan kasa wo head school na oyere aye meat pie ade besi wo na ye se ye pamo no tumi be ne kuta wo ye yi na firi wo kra de asem na sese wo kan efise wo buo mafia ye de aye kama akakọ pacha okra sese ni se wo de wo se wo yire tikọ because wo se ebi aba abedim na se wo ba ni nye anase ni ma nko yie anase bibi na atechema si ye ma ni ye yie sese wo ni na wunum ye ma ni ye yie sese wo ja ne to a wo bi mfa obi befa usu obi befa wo enti ye ma ni ye yie eti media mesre ma na masre headmaster se mesre no se won pena se sei obi firi ni dem oba ye beka se ni ma twempena ani ma waware na otwempena enti yesre no on pena onko no nka jense abusua me no mo betena ase me mpa ni mabiem on fa ni we na me ma no menye de se me ye de me ye na yaka wa asem a kire asem ya wonwan
ana aba be si na mesraw e mo waso nya de se ma kube na headmaster okay and na wudi fro wo ba hunu wasenya oba foforo wasenya oba foforo wo ba le tochom e ho so wo be sa na wo na wo si ka yesen usika eyesei entisha wo mo nyini no champanifo no na nketo no so emehe no na nya sa na wa anya sa na Mr. Boatin wo ya oba ni se ya esu wo su nyina egu nso ehu obi aso esu no wasu sa e na egu nso no entisha yie na otima sem no ma ne nko ya ansa na waka se ma ne nko ya ansa na waka se oba wo ni suban wa se ma kire me ma na nso so wo na wa ntoto wo ne ma ye dai eyie entisha yie Grace Ansa Dazi, Grace Ansa. Your friend be our share power cinema man. Your friend Grace Ansa Dazi. Na o share program you be penny and birthday. Na o your so for mame e wo the Royal Vineyard Chapel kwamo. O say ene ye ne mame no. And next year, happy birthday. And your sister Abba birthday. We near the picture ne better so entina me twen no. Sister Abba, sir. What want it? I was a producer. I picture no okay. Eti ene ye makuma Abba White. Wow. Ene ye Abba White. Sister Abba birthday. Happy birthday. Yeah, man, happy. Only what I saw Abba White. International lady. White. And then your sister Abba birthday. Happy. Sister. I am one Casaura. Mia Casami Bema. O say to that hene. Onu ninu ya papa. The sister. Eni. Yeah, kosia ekuma papa. Very international mama one. Abba White. Radema onye nkyere. No man nhyira emu fa oso. Abrabo fa bia obesresa. Amen. Yesu di. Amen. This is Abba happy birthday come out. Na enra Joseph Fashion. And so Baba ko edi ne birthday. Eti enra ena yenua ba ne di ne birthday. And na ya the picture no eto so ede amano. Okay, osia de pam wo Joseph Fashion. Oh. Oba from Pony. Pokia. Style Befia. Enya sam keto ha. Na betri was it anwene ana. Oh, nice one. And Joseph Fashion. Pokia. Mama happy birthday. Happy birthday. Amen. Ojo nso ya o dachi. No kwasem. Eye ka fe. Producer so nyambo a Elodi. Edru aye. Ismail ejatiato. Brandon mo nyampo. Mo jo. Ismail hey. Pacho ye next week. Next week. Eti eye ka fe. Next week. Em no de be wa na de be medru no. Eye talala. Ka fe capsules na make am for dia mamo. Wonu ya mawo saka ka fe ni bi. Eye low sperm count na se wa ye mre e won pem. We do boss so 1 minute 2 minutes waju so nkuruma. Be wo ensa go be ma wo hwefri mu ba. Wo be ma na ehi se ka ketewa bi. Emu aye mre ankasa ntu de simu anako. Wo ya ka fe capsules no ebi. Waju so antanta moju so na eye ya oba ensufita bi gu enka wo ho wo ho afene so baby be ma bi obeba ho bia no wo kwa onsan emmebiem wo de hye wo nana bia nyame ye hyira no ache wanyini ache wo nya ka fefe capsules ana pokra se wo ne be ma da wo nte de wo da wo science ama wo kru no sese kra na ni nye so no bedi hyemu wo ko fichira oha wo nko a edo ba ko wo hia eye ka fefe talala fefe ka fefe talala jani e ba kole na fedments apidan ke so ka banko husko bi nkoko smart eba wo boase Jordas mas e wo korongo mesawa da bomode na fe Harriet netu ka fefe capsules ribi o drugs or pharmacy chemical shop ni mo fa gum na sese ka fefe ni dwana wo so wo koto ni entwa ka fefe ngu capsule no ho eye fake mentor fe Harriet was 020 71 83 819 0243 10 04 and the for travel tour and recruitment agency. Yeah, my working permit visa. Who call Spain, UK, France, Russia, Holland, Dubai, Denmark, Italy, Belgium, Turkey. And you care for travel and tour and recruitment agency. Say crowd, ye near Jumacobia, Kamian Tamapamo, and Wabrachmemo. Yeah, my free working visa to the year. Free plane ticket, free accommodation. What be best as Marcos, I dear free down one year. And you say who me patch away here. No libi, no laba. Who be on them? And in Tico, not care for travel and tour.
wo mu ni wakwantie no dwumadi enfama wo mu na yeye wakwantie wo adwuma ma na se process no and go through a ye cycle we sika wa near the amount ye di hu ni pa ke for so okuma se me na attention friend 0241 16 97 74 and 0278 90 65 madam yesha yenua benima ene ns bote headmaster alias photo alias photo okay the ade ba Akoma sese no ma ye ko nyina ne yesua de na me wo topic bi ama me ye ho adwuma me na me bisa se so wonim de ntia obre ana wonim de ntia how ya ba so ma nipa me kinka atwokonkron free bra ye hu awurade be sinde wo nipa ne ho asem ye me de wo atwokonkron pa ye Jonah yes me pep man asem pa respecting ye pa ma why onu nipa wotimi gina brane ka kire wo ma mu se asoroche e bone poa ehu ye me Jonah mimintia eni ebisa se nti yenye dey ana ya ho beto ye was gese mu yimi tupunu so what ye be kum nipa ansa was ebe yese me nko mehu sensa kra we nyina but what must say wo gina brane ma ye ni mapo na po jodi ma domo aka no etumi koi ma enti ye nim de nti aye bre yenum gana mani hu ye huru nyama nti yenim ane kodie nti a ade ana me ya ne se obi be nyina nya 70 years 60 years no wo bre wo sabi wo corporate na wo nani mu guase ya de chese enima basa no nemu na ne me bre na enso wonim de nti a awie ne sa wonim de nti awie ne sa obi enim ne hawo bi amana ba no so ma yetiga na hayi obi tumi afri ne yirechi ko ne side chick ho se de mo kan no me chick te fie su na side chick enjoy mama no ko ne ko boni dua ne nya no a asa de abetu me chick ne so wow na wo konya yare ama me chick ne na nantie chinchiri asa tam no side chick na ye to iPhone ma ne ka no yare ne mu bre ohuru bi afafo class afena ka Josephine ko memfre mi biem ti wonim de ntia ho bre wonim ba bia wo koye ma obi aboni dua wonim so ye wi ade anu aboni dua ma obobona wonyi ntumu dia owuro wonim de ntia wo so ankada ya na ye me ya se nipa de nipa fasa akwa we se no so ma show na we na ko sinyansa so ye kenya ekosinyansa se de o mukan na na mukan sabe penetie de wo mama wo hunu brenu empanyifo se de wo waka no so kwasi adua nso sebi ye ntia so brenu ene se dua bi be wo wani mama ye tu ase ye nsensire so adai na be me be waro na mama example amu hu se oye totally corrupt ana corrupt am kan na oruma nim se ana enya brof papa na we corrupt fi se ba be me ko ware ba ma ye nim se yetimi je eniema bi fra e de ko ye ba ho ade e ma eno mpoma wo do no na so aho de nso ene ye ne sa na se mitimi ko ware ba na me niema me de ko ware ba ade achinya aka empty bag e me si wo bag ni so ni ho aka protein bag ba ma okoju obi ba ni ho koju obi ntuma koji niema ya de gum ni nara fi obi ho e de abaye ho ade ade chi ni nara mama sai ni pa wo ye transe ne wo ba yin tuma ne fo mama ya duru ba bi o papa mama yesi nyi o sai tete wona e se konkro fi be ran kwanum kata mi konkro fi be robo konkro etoma o yes man tonyo wo dare antojo wo samai enfa etom eni pani ati mama ena ye mo global world obi awi ase won mobile phone so ena ye wura kwa biom ana na yesa no wotimi atsena ho be mama yellow card wotimi atsena ama red card because that was a yellow card because what I said oni mo bi de bebo as a head teacher of school wo sua de hwe ba ni onyam fa otowe e ba wo say
wɔse baako firi mu na ba akansia baako firi na kanu mama ọba pọri nsia efiri yefuma ba ma ọsọ gya wọ hwẹ nkura mi wọ da nso maa mi wọ ni onyam kyẹn nkwalaa no mama sex o still look for you to say yes egum kama te sẹ na na ekura de ya egum yɛwɔ fidi ɛyɛ nyina ha ne yɛhwɛ grass mu grass de nyame aboa yɛ paa grass ya ne de yɛ adwuma hwɛ grass mu ɔtum sɛ nneɛma ɛwɔ maame yɛ nim anantuo no ɛnna kora ɔse ɛkɔrɔ wotum so ɔbɛn mama so ɔba hwere si n'anim ne hwere deɛ wode yɛ adua na mɛka na ɔmo so wɔ no sɛ fish wo ɔmo so wɔ no sɛ fish ɔmo so wɔ no ɔfɛ paa ɔmo sɛ fish na no no sɛdeɛ fish ano te saa na ɔmo so wɔ ano te ɔmo nka nkyerɛ wo ɔmo nka ọmọ sọ wà nọ sẹfẹ ẹfẹ ọmọ sọ wà nọ ọfẹ paa ní ọhwẹ maame ni mo nyam fọ ti sẹ obi ọmọ obi adwo abrabọ asẹ wọn obi adwo abrabọ asẹ no wọn bá yẹ wọn nana ekura kẹnkẹ sẹdi o tiẹ ni o káyọ ni wọn di nkẹkyi hwẹ ni mo nyam ekura wọ hwẹ maame wà dírẹsì hwẹ ataade ẹhyẹ no ahoɔfɛ nyina mu na gyina ɛyɛ branding ebi okura ahoɔfɛ ni mu sanso wɔn na mu de mo yɛ mo ho mo bɛbɛ afidie so ehum anim ɔhwɛ ebi okura so mbɔkɔ fie no ɛnyɛ ɛnso mbɛ afidie so ama ho fɛ mama nyɛ mo na amama sɛnsɛn amutu wei nko betuma yɛ bi ebi asɛ saa na tie ɛyɛ me yia mama me kama man nyina atiaseɛ ye duru baby I like your them I like your you radio nsun ko me na me ba me amtete me ni jo ho kwa mama abrabo ye ni ntaso o ka se bi me no ka se mi teme hwe wo hwe mama obi be chichi do sebre asam ne motutu ele tegu so akata so enso na me abo brempon nipa ye be serious in this life be wise hwe emani bebre de hu enye hwe ena me mei enye hwe ena me mpose me yese amen no mabra boss ma we wate hu o twen hu wo be kom no headmaster ne mpra fo bro de wo no ba na tie wo twe die jai na kwa mi mo bi fo me baba hu to pressa da awade bible say dwama mo na gu no me ka che me nsore ma de mi ma wo me fo ma sore ba na wo ma nyam no hu wie enyam no kwata ba afofro ho na wo si wo twa so obeba ne egu ofo bu kunfa ni fa me ka na ma efe na konde na utu yire ma football ne ade de wo nyo de fa nyo yonko etwamre wo so ya na etwamre biara se be no pa na koto so bi da na yire so a enka ehun asekai ye te ale bi tutuo ebi ri asiri gu ma so because of say we titi no na wo headmaster ko school wani ate opanyina wani ate headmaster wo tse ni padie o man ko school mama abrabo paso ye ne sei na betwe ko ja classroom ko tichi anko gofoma so menya da ache papa e be na wo ye entimi na mesre sai kwasi ebu ni die na me ku to fu me support no eno die be demonstration meta na chi mama se be ma paso di oba ku no onyai woni obi na tie wo so ko nyame wonya wo hwe de mamo ne sa wade wo bo jama ko ba ri ente wo mesu na onya ba o timi ye aduma de bo ba ba omru do ye sei ene omru do ye sei na be ma oba o ye scanner bro na wo de chi wo de chi wa yase wo de bia to pa wo de adwamanfo giamanfo ma na ma share one life about efe ye kan so ye fra be fa wo mfa je so nyansani oni atiri ni woni tie na ni omo ni atse no omo mo yira kan bom e bo bra omo ni atse omo mo yira to plot ye si fie omo ni atse omo gilu e ni ye adwuma tua omo ni atse no e omo ma wa America wa kan oni ni yira ko ho bom e dipa so me benya da achi papa nyani tie any school kwa ne se wagya wo yire ho kwatena oba foforo ho ma ye mi yele se wo be kom no do agofa no ne ma bia nsia awo so o ma me yansa se me bua na da ho no na da ho no ne yese de ma me yansa papa wagya ne mansia gu ho ne manum egu ho e no kofo ba wa wo me yansa obahwe e no sha manfo ma wo sha manfo ma e no ne ma na mo ya kwa kase sem bi adwene nya adwuma baka se dudu atam enso adwene nya adwuma sukuu no ko ne kwa nya sini ho me kan kwa dia kire wo ne hire ni akwansi yi bra ya benya fie ne a ada ache wo da ona wo ne bro to akwa kase me ni bi fire ye do ko tinche di fo atrofo so di obo go ne no na betwa
Aye Savior Foods na make for dia ma Dr. Savior aduane nie. Savior Foods dia ma sanyi na edin wadanse aprakope. Edro aduane wo mu aduane edro wo mu aye Savior Foods. Medofo bomade am obi nka bibingu adwirimo. Kwone kwoto Savior Foods ni bi na beboa. Diabetes anasa so aka na mrimu awe. Woda na gwa wutumi na o process na krokracho. Wo na mu sisi wani so na ye wisi. Wo na de yo ba memu ayemre. Wo yemu tati wonsa ana wano wo kasa tu se wo so pa. Yade bi na eba onka ye no wo nya Savior Foods. Didi bi na entume emu afa. Dr. Savior it was 0577 201 495 055 89 698 yeah wabeka soto Savior Food bi asere who Dr. Savior pet and the top Savior Foods Dani Heba and Trading Center message Dani Heba and Trading Center Dani Heba Messiah ni adeba ye malaria drought atahwe fever edrono no typhoid ni jaundice edrobako wonamra na wonamya edrono no eye Dani Heba Mr. Teniye Dani Ton Heba Mr. so de oh wonua anemia chesa na mana miemia wani chesa wuni moja enutu na mu a na wani so ebri ko who are you uko fitira oyaw ne hawonko ansisi so wanum so ato aduane si wodo so yi wonua te ho ne wo mene ho ntasuos mentimi ne di won ya Dani to na eba mesa ne bi Dani natural man capsules bema oho ayeyie adan wakoje obi ba wutu is a back stand chat ni nyina bi ho ne ho na ma akono se dokro so nchinam bema nkonko bo adwuma bibi troka se konkontesu nkuruma won ya Dani natural herbal capsules nibi Dani Heba ointment wapo adwuma no aposo nyina tutu no da woni efe bi ntwitwu keke wo be top ha Dani prostate all capsules prostate yade wodwo so ya se hihye ni nyina be firi ho o ma abofra no fo ni mu fie nkuron ana wo yopemfa wonum Dani Heba Trading Center no yi bi Dani Heba Trading Center wa Ashtown room ya ne Dani farm abofi pam 027 33 92 877 877 Sabaka edre bi na grow fine herbal tonic digital back clinic ya wonu wa mekom roundabout Oben Bank of Africa no wonu sanu adro e grow fine yedi koko e na ye grow fine yeso nua no ni na e na yedi agumu onai wonsa e ya na ye tititi wutum sampa abebia wo sorry a wa ye no fe was menyare nso bentiapo wa ho de so ate uda na dwa ntumi na sa so no oba wo fiti kromo e ye ha wonko wa pese moja e di afrisane ye woni padua ni mu a wa adro wo hia e ye grow fine e moja dro wonani won say tititi ameso na adro no bomodia nanunum bi na grow fine herbal tonic de moja dro of the moment eno no misi eba kwalenak Astamrom smart ebo bo ase Fred Menseba apidan pure leaf chemical herbal shop bia mu wo benya bi ye ka na mu a bomodia na gina no netobi Fred 0244 59 65 32 0244 59 32 find moja do so be grow fine Jalite travel consult Jalite me say I believe I can fly wo pese wo tu kwan ye do betu kwan no worry don't even worry at all ya do betu kwan no e fa osika nkoma kwana hima mani nyini oto mani nyini esi oto na wo besu na akọ na nagria Pastor Julius Ishmael monai me kamame obi so di mbetu kwa wa famentu me pa chaw emra wieye Jalite travel consult omodia ne ko ho me say what the UK USA take Dubai and apeso to kwa Canada USA Europe Ukraine peso ko siande Schengen visa and we here Canada working permit visa and we here Jalite travel consult yenim won mo yenim mo wodi wo huni enu ti bomodia ne ko exporter ya sha the 1st October no and your 50th year January 2022 ni ebewie woni kuma wood act celebrities bebre na kwahwe abom exporter no emo Dubai tour and also desert safari emia bebre edisha ye de ani kwahwe bie wo so kwa na beka wasa na ye person Jalite travel consult e wato so accessor high tension bomadi na Fred 0249 19 86 15 0249 19 86 15 a global school of aviation global school of aviation bomodia na ebra na also beje ntetie mu ntetie amapa ene beboa wo amwanya adwuma pa ye no agi sika do pocho na wode agu botomu enu nti mame papa wo pe baby do ba ko school a global school of aviation musumi nsiape
ena wo ba no ade kwaje ntete ewa hospitality management, tourism and culture, airfare ticketing and reservation, passenger handling and customer service, maritime management, media and communication. Mr. Wada qualification is senior high school, which are results, what's a diploma, HND or an A level degree, and then you can one over to India by now the abagentity. As I say, as a chef for no, or my research aquatry, now I've been to the Busumisiano, Obani Berian, now Wabano, Wabiana wash, Mr. Wuria, the ICM UK certificate, and a day Ebema Obano between at the year Jumabridge Memory, Global School of Aviation, Yawa Kentin Chrono, for 0243 28 47 29 0244 05 24 60 Joseph Fashion area no NSC me papa mata de shame dwoda edikosi efiada wo se na na creation tomato de anasa tade bi o chance ready media na je se Joseph Fashion and mama no o ya de e wo de pemo o say is serious o de atade ma no no pe ka se open anwumre na bibia mu no so de de adwo be pam de ma we akro de be ma o serious one ade pemo o say wo material no enu ti bomade a na efe Joseph Fashion sesia na omo empempa mo niema enfama for 0243 465 so wo how yenua ba yi how ye bi be me na onso wo yire do wo fati team enne de na kroma won no na wo ma na dua usika so fa no aduane ma wa wo baba na okoto abonte so aduane dia besi ho wo ba yi ni hu ni wo fie je se waka enfa de fa ne bra ya be hwa na ye na sade wo bia wo how bia ya bo ba yi be me bi no akoye black covenant so fu bia bu wa fa so ade ne wo how ade anu amane eye die ne ho nsam ana bomode ana fa bedan yakoma nsam dwumade so e wosi etuka akọ ye betuka akọ ba bia ye kwa akoma dan wade ma ehe ne yanko ye tibetuka ne akọ ye follow up ne akọ fa nipa kro na ba ne solve wo how no ade amount ibra ye waskwa ye ne kuma se mo ene die enhwe ne mo kuma se sports stadium die wo kan ya wo bia nim ho enu tu die oduru ho a sports stadium se okay me kwa skwa nwato so ede aba emom wo ba na fom kwa ne afre 020 39 582 582 ye twa ye ho aba ye ba ye beko ahomane so oh yes esuo atware okan ama okan atware su afai ye hu blog na se bi bedrooms me ni do lentil me kwa wo me manta afo ba ya galam se egu ye me nyi adwuma ye na me ne fefe me ho ye bo container ya container na wo se me de nu aduane wo me mani wie ye obesa abeda me se fie nka ho bla na me show na me se papa abehwe me giso obo me dwetire se wa wale me ache ya krachi ni hu me miskenti giso obo me dwetire wo se me show se fie bla me sanse sa me hu ami kogu ho no mo obe me misiko ka che me so be me 2000 ma me de abo container no obe misika 9 million no ode bla me se me mfa mo container no na me de ma adwin ko pay loan na me de source na me de bo container me bo ho ka 50 million na me bo container na woka me bo woka wie me ye adwuma na so no na gise me hia nkwala me no mbe ye adwuma no ye ni dan ye dem ye single room le sini maami fie o maami ansi dan ba ko si wo no ma ye abusuan dan na wonye ne hwe ye mfili mu nya hweba ye si aboso na me ka che maami ne se mama me se me ka che me kukura se wonko ka che maami na adwuma me hia nkwala na ya me de nkwala no me ye dan na me de makoto ka che me se o ti me nkwo na ye se ni nua maamo be ka se waje abusuan fie ayede aboso na me ame ko na me ko ka che ma se be ya nso ampete no se na we na kwamna to o ma meken ene anwea kra wo ho no mti afia fa ye dan no na fa wo nkola etine na monye adwuma etine kwase ba ma wo baby ma me baby ma me ye dan na me bo ho no sabre no na baby a oye adwuma no a wo ye headmaster no a waka se na wonu aduane wo ho ni spirit no mama matse ka won so se atwam mama matse nka esi de ne twam mama matse asa no wo brobrogu so se de wusi ka na se me pa chu a je se bia dia wo ka ya no na nya no kore matse na o besesa wo mama matse waje bebre wom matse mama me ye ka ne se me won afo na echi a me ko ho no na me ye spin roll ti spin roll no so me ye no na ebusuan ye ni e wo fie ho ni nua ba na wo fa ase fo mienu na me kunu no ma me no apa de o mo se hwie kua so mo nta ma oba no mo ko sa atam de ni eti fie ho ne no spin roll na ne ye de nu aduane de na ne ye nyina ye nu aduane ebom e na edi woni wa me na nu aduane bom me ne makuma no ne
na busia emi kunu no enua ma mo na busia no ye na enu aduane eti wo na wo nu aduane no wate bia ma won mu anase oba ne na enu abi o na me na mekuma ne na enu aduane bi se akonhoma aye hunu oba mekuma na akonhoma na wo de aye aduane no me so me de me nya bi da me spiro na me ye fi spiro no adwuma eden edin eti me chese wo omo akonhoma me nu aduane no ani akonhoma na ode boni nua ba ne nyina aye eden ye dibi ye sa na oye no enti o ye adwuma no spiro na adwuma na aye no na ono ani nua ba na nu aduane no ono fufuo wo pe fufuo pa me so me mesusu mo na me no a me ma no betimi aye den edibi na me so amba se ko papa ono mo e kokoji sika bra na ye mfa nto mu nsi so na motimi edibi na ye ndi fufuo o ka chemba so be kan cha me se o tibi mo akohoma mienu aye wa ware mienu enti me ba ka chemba am so am kwa se papa aden wo yire no me mienu me na me ya wo yire me papa ne a papa na maye na me ye madwuma me sika me de ye madwuma obi anim se me frade ma me fra nwa wo no wo no obi anim se me frade na me de ye me spin low na se me de sika na ma so ase be ma je to wo no ma na me ye kom de me ma na ye no aduane de ka che me se uti ma ko ma me de free na rekre me fa me sika ma wo nye de entu wo no mu biem fa me sika ma me ana me ji misika na wakura sa abre no enyina enti odini nyina ma wodi misika nyina ma sa abre ne de wodi nyina ma me spiro ni sika na mama me nka na no so eska ya me kan enye sika e dos because sa ta spiro no bon 20 pesos okay o sa tram de ne sa abre ne yeska di misika me yeso na do 5 million and mama me yes spin ro bo am me ye bo ne me spin ro am no mu nyina na ye bo am ye bo wie me koto wie ade chi amba mba fie so am ye ma de wie ansa na ma start foforo oba we dim business so se na nye spin ro e na me sa adan o se ai no ma ye PTA meeting wo fie school mu wo no na o say wo spin ro no kola ne to na so e me wo mo e se mfa me school mu obi ti me kun season wa mama anye spin ro wo se spin ro no kola ne to eto nso e me wo awo fo ne se e me wo ti ma me mfa ma obi na nyo kru na ye headmaster wo school no ana ne wo school ni mo mama enti no e na me bo container no container na me bo no yodi ni sika 9 million bla me so me ji loan si e ka ho a me de ye container ne ye 10.5 edru sama ye structure na wie makoji loan wa amanse west me ba betu aka mama me nya ba bi mfensi ni kuro mo so na mete ne wo fa si fie wo bi fie na ne wo fa si bia ta se kwabra me so ko wo fa fie o ka cha ne se me de container no e be si ne nchen o ka cha me se ne wo fa e si container no e ba ji fie nanim enti ya na ni school ne so kwan da ni mu sei na me school na ni mu ne me yemfa nkosi wo no na aduane no ade obi anka hwe mama me kunu prince so edu si e de container ekosi wo no mo oba mi ja on mu bo pick level wo no mu ye bibia me ma me kita second do me nua no mu nyina wo no mu bia omo bo ame ye ni ewie wo no ma no abesto ye level so wie ye betam container no e de akosi no abefre me se me nya na ye fe ne se na continue wo kromo no mo se o ma me mfensi ho mikunu na misa na so so ye school master na so na me fence wo me ne kasa ne mekọ na wo na no kro ye papa danfo nti mekọ no ampa me kokoduru ye na ne se da ne da o ma me fence wo na me se mate na odumfo bi dum me e na o ma amasase asase me renti ye wo se nyo no kwa ne dia na obeboa me ti anuafo mienu na omo dia nti se ba akọ ne be so dia ampa me kokoduru na yise no ban e wo so e wo se mituaka na me di siso mama mituaka me ye bibia me di container ni siso me di container ni siso we na yise aka container ni moso na me manta so e wo se me kotua loan e wo amanse west nti sika na me kwaji ye na bi na me sen yiye e na me di kotua loan e de say because o mo je ne bosome and let's say yeah si me check container haven't any ba check won kan bibia me no container ni mu bia na yise me ka twam 2000 be ma na dia ka ho ana sa won kwa mi sika wode ma mi aye 9 million na wode ma mi a me de bon container no container me ton 10.5 ena mama me ko enti na bra bi ton ne ma wo hotonton dansie ho ne ma na me kokọ sere no ne bra na bu nti wo se gise me nya sika ni bi ba beto ase enti bosia na me kwaje no bank no na me tam 5 million na me de ko to enia ma na se na me je enia ma ese 2006 so se bibi sa na me ye na me je ye na me de kokọ ye container no ti me ye container na me wie ye na gise me ni sika me sa de ye den e fa nioma atom enti enu mu ena me ka cha ne se oni de onya bank bi e ma group loan a on kan tre me na mekwa akwa register na me dia na mo gide se me ye adwuma na metimi atu aka mama ono ane ko ba ka cha me se kwa abantini opportunity for my group loan
na me say na di manim na yanko di manim akoya am opportunity for ma me 7 million ya mo no so 1000 ye 10 million na ye 17 million na me dey start say medjuma mama amanse west no opportunity me tu alone ka wie na gi se me ni sika bia I don't know chebe na nche bia mo me mama me ye adwuma na me di akotu alo wan che bia mama so ni sika already ni sika me nem bia mama we bedru ha no mo ne dai mo bisa no ma asia wole we nya sika fa amoa me baba wa te se madani abrewa me ho akire me abesi ne nko la nnu a ba ko afiri manke awunsia obedru ha mama madani abrewa na me yo ba pa mama madani abrewa eti se wo soro mama masole pa mama masori because so na me gina so se wo soro mi gina so pa mama na me gina so fi se da wo hu mi a woni me kasa me mama me kasa and afa ni kru ns watching 179 ye kan ye na ye be for line so ne ani afrefo akodi nkomo na share so say Ayuna pharmacy ono na afa phone in segment na oka Ayuna pharmacy na dia dupaba impressor capsules any impressor oil sadro way wo bia wonu bia bedi wadanse wo won kasa na so no mpe wonto chima anana wote yaw wonya ka kwansha free down so be form wo ba bia bibi free so be born na ase ne na so man no mpe mbu ye me ba cha obi a wafa no mpe mu obia no enim say impressor capsules ene ne oil ne de no mpe mu adwuma yes enchani ewo nompem enu nti wusisi waposo wote yaw ewo kotodwe koranim wote yaw dompem wote yaw ewo wonkasem ye wunye ne Ayuna pharmacy fo adru impressor capsules ene ne oil no wo banom capsule no enu to ne padua mu a ewuram na akoye nompem no adwuma na oil no de uhwegu wonsam no waposa baby kro no eho no eye wo ya no fetwia ma oil no nom eni padua no emu wo bon se eni gina na yaw ni nyina no free hoko ubenya impressor capsules ene oil ni biato ewo Ayuna pharmacy free 0243 123224 0243 123224 and 055 3134 055 3134 impressor capsules impressor oil Ayuna pharmacy Frederick Mawansankabi 03224 980 35 03224 980 36 03224 980 37 and 0243 114497 or baby say waria ko ni trim na so say hello Mira na boy nyame adom we dey wa pa to adi nya Robert me ka so fi ko chu kwanta na mu cha an boot auto channel do ko chu bo fodo mami o tu se me ya na hamli se e bi wa ko school pa na ju mu da wa pa ta cha kwala de kwa ta se no wa ka ta wo ba e wo tu mi sho ba na wa ba no so ta ne ne ti na wo yo ba na ya ka de mami ndi tani pepa je cho wa ka ta ba na dia tani pa no na ju pa o pi pa no obi tell me pa me pa man am for long papa ne ti teni ni de e so se na ju fun papa se ya mi an kan ho za kwata tem sa no ka tu se Yesu Kristo na baba me da se nyame ensha wo ba no abonite wo no ofofro so etimi enyamu ababi wudi ni baby afrefre good afternoon good afternoon we dey NS ka ta free ko dia ko free yo NS yankwe na mi anu ni ko ni se de oba ni ka e se oko wa ni no ni pa se be ma se no ti a ya mi anu take na se de o ti da ya no o mu ko se na admin do ya mi ni ko ni ba se de oba ni ka se ga na na dia ko wa o be dia ko ya ka ya ko ni tu ma admin na no mo mu anu mo ni se be ma na admin na se de ẹ̀fọ́ ọ̀nà bẹ́ẹ̀ máa ní nǹkan ṣáàdì ẹ̀ máa yẹ ń tẹ̀lé ọ̀kà dẹ̀ wọ́n mọ̀ ń ẹ̀fọ́ ọ̀bẹ yà kẹ́ àwọn ọ̀fẹ́ ìbíẹ̀ náà mo fi àwọn aṣáájú ìbíẹ̀ náà mo mú àjẹmúkú náà mo nílẹ̀ náà fi máa yà. nyame nṣapa wodi ni baabi afẹ́fẹ́ hello wodi ni baabi afẹ́fẹ́. lọ́wọ́ bá ti náà wọ́n ti sẹ́yìn. nyame adum a ọmọpàtọ́ yẹn nkọ. mo ẹnumanta kabuwa hine bishop wa pizza wa kopeno sai ya condemn ene ni anu mu yao esia mchao na on fe ejempi no sana mawi e koso
na se ye pini kuma sibra ita tan fu kwa na mema ebi te ya ni bunu ebi oh se we oba na ko ye ya ena na abuja na wo kai no ba bi enne ma hu se wo do akoma pa na ye program no abra wo ti akoma so na o ma me ra ko pa se oba no si de ni ti so wo bo ni na se ni so ni atete ni so ko bi so ni ito ye ku kan ka usu na we nyina no obema no onko kasa ya anka de bia ono de nje beje di kakra na wan kasa na ye fe na wan fa de na o ri se funu odi na nka wo ko wo di na ko tra fantasy o tu na na ko ade nyame esha papa panana hello within baby afefi went to me hello within baby afefi hello within baby afefi but me den me ka afefi yanko kasa ni yanko mpacho me ka afefi alaje me pacho kasa yeti o mpacho ni na mo kana so me kana papa ni na and kama pesa mbedin kinabisa papa ni senu masoma because and kama mo kama mo kama media mo but ebi on so and kama mo bisa papa ni senu masoma nti ana ye fe no bato fe na no akate ko no nti ye gusua ye be no ye be ye pesa am papa ni school na tira de maso ko no na makache ni ko nyame esha opa wudi ni baby afefre hello yeah wudi ni baby afefre amakotia ye tu secretary ka tete antra hojo me pacho yeti o ni awon pesa me kan ni se e di ani kla ni di le je di ni su ni mo da ni na se ni eye ma yo eye mi yi ya mo ni dembe se me kan ni se Thank you, no be area. And no be so ancient. And Tafon crowd me, I will be a them and to them and only will back. All that can be as a papa and to them only year ban. In your affiliate now, not your own bed. Not your Yame Esha Papa 19. Would anybody have free? Mini abema papa BA. condemn. After Julius, no back papa Ebam. I want to get my contract. And you make the arboot. Don't have it. We shall hold Christ. And it's another who could clear at the city. And good. I don't know this year. Please, a man is sending into you know. And then we go to the play with the bucket of the issue. Oh, I need them on from day one. And from a year while you follow that, what you are saying, man, and so for high. And there's a few minutes of the muscle. What the exam not them back up, and not and here, and that's so pretty. Don't have something that you are back. Somebody will go with you. I can't damn my better family on commission play. Oh, and give me a message of my records. I have given the better enough to me about failure here. And your body is a bit like that. And it was no one who was saying, Akoma, you never able to another government. One man so here. Oh, Mamma Hannibal, I don't break out of the book. Yame Esha Pa, would anybody have free? Hello, would anybody have free? Okay, young quay. Me pacho me free circle. Me pacho kasa yeti. Me pacho yes na yero mu no wodwene ho kura won tiate. Kawale na ya no bi tisi kawale na tamfo. Se ye wuntini mpo ohunu. Sade etie. Hello? Me pacho kasa yeti pa. Me ti. Ma head mistress mu a we yire etira wu be ma no mo tira di wo kunu a we head mistress a wo yire ya aduane. Wutimi ka tele se aduane ne nso nkura no. Eden ti na se wutimi bie wa no kasa. Wo kura mpo na ka se wutimi support no. E ma na aduane na wo ye le koso no le di sha wo man. Ya so di nda ka se aduane ne nso nkura ni won support a na wo pa tire se. Eden se yes na wo mu se wo wale na yo. Kan so se wa wale na yo. Me dinu ho kura na nti afie. Me da se papa. Wodi ni baby afefre. Hello. Wodi ni baby afefre.
Okay, yeah, me pacho entie wo radio na TV no. Ensa wo kasa ni delay tie me. Ni ni komo. Kasa. Hello, we didn't baby afefre. Yemi aba akosi akeke bie. Mini aba ma papa bie yi. Mini aba ofakwata ni ma se wa sante ma pon ko fi asie no takwet. Mini aba wo chance say ya na etiti ni ani ntimfo mo ehwo papa to no so asine ba na ba oni Mr. Ke mu nya ko fi aso mo hwe. Etwa na ogen so che ho afidie ho mo hwe de. Ma media me ma me no ma na we ko sempa no dia betu gay. As a professor teacher pa na wa walo na de wo yo obey. Ebi se bi owo so o tete nkolao yeti de wu yi nti akola bi hwe wana moto so nso ye bia ye de ne bo ni manke foto be na ade be mata akola no eti se teacher ba bi owo bia no ma oba na be kan no nso na me yi na no nye nyina ye so ya adu nke bia obi an so fa na me ni aba no waka na koma ntuni wu ya wuni bi obi nya me da ti ni aba papa bi Nyame ensha wo fakwata. Hello, we didn't baby afefre. Hello. We didn't baby afefre. Me faithful acclaim ka free so true. Okay, yankwe. American Biblia family ba no e bi ho kata. Me say oye mistake because them man me say nye awale bi na awale because of ba na one no wo ni ntina. Akoma Awale ntina one day me ma we baby no dia ba wale de. Me ka me ma din chira na nke mu nkwan say that day the thing na is ujawale na nkoto aso na focus na hwe. Nyame ensha papa pa no adwenkyere. We didn't baby afefre. Nyame nshira. Waka ne ye na wie aha. Hello, we didn't baby afefre. Hello, we didn't baby afefre. Ama ko me pacho ye femi ye bo amekasa fi Kenya se. Okay. Kenya before salon for no bia AQ papa. Nyame nshira omo papa mama Kenya safo na ya chiamo. Aya hosem ye. Anam be say baba se e no da koto bushafo ni ma na ake. What the atu abusia ni ma mama transfer kra wie. Ene ma ko ni fa ye tu ye na oba no nya no ho na obehwan kwa na be ma no twen kwa ni pasu ni ndra. Nyame nshira me nua be ma ya chia Kenya asefo nyina. Hello, we didn't baby afefre. Hello. Hello, kodo me ka tibiri Jacob for the come na doctor. Okay, yankwe. Ana me do mo ngende ni paro ese do nya butre pa nya butre ni bia ba fa ya man wa ti na se mo na na nya ti nya butre ni bia ba fa ya man wa Mate mira nyame inshallah. Hello, we didn't baby afefre. Hello. We didn't baby afefre. Ni ke se ya agwa no mago. Okay. Yo yankwe. Hello. Me pacho kasa yeti o. Me ke se ya agwa no mago. Mate me pacho yeti wa sam no. I don't know you know ba ka se me di no azam de ye da bra be ma no ado de ba ne de. Yo adi yo ba ne nye nyame nshao medi ede akosia ademunku Maa Akos na wo be frame e yakuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumade no na chese ahasei na yedi mu besie ewo Onua TV enu nti nyame yadom ochira ye besan atoaso ede amamo ewo biem yadom ase amamo ne tie aha ontumi nyina so. Hello, we didn't baby afefre. We didn't baby afefre. We didn't baby. Hello. We didn't baby afefre. Papa me so fit temao. Yo mini aba yankwe. No ka ten sawal na nya de be boni mane wale bi. Be pato kra mane we nya wa pete de na be boni. Be boni ka fiti asafu na be boni mane wale ne bi. Nyame ensha papa yenu aba. Hello, we didn't baby afefre. Ya mini aba me. Ejusu a champion boyfriend kwa mo highways. American market because of the American Mate yankwa. na kwa go via. Me de me won. Okay, si pa mi be what thing here.
the members that do often. So we have hello, we didn't baby free. Hello. Hello. Akoma FM. Hello. Hello. Me pacho na yen last kasantem na me ko wada room ma wa relax. Yo, me papa di. Nsama mu ka di so mi dan. Na ya mi se mi tu receiving no. Okay. Mama no mu ti e ma papa. Nti asem mu nche na mu kan ni. Nyame ensha papa. Hello, we didn't baby free. Hello. 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 Hello, Marco. Yeah, me we didn't baby free bonnet on me brass. Mama. Yo, yeah, boy, uncle. Man, person say. Many of them are the updates about Bremo. I Akoma Munsam, Jumedi no Yagusa de Massa said, yeah, characteristic ventures for na Yakwaji, Yenu Panobi, and Zahar Mission G capsules, Zaharman capsules, and of Hindi, Heba Meshaminia Baba Baby. Maa Akos, Major Somame, Yango Pada Romana Unswe, Munawaha, Examina Mabetum, Sahabo Cordier, Yamia se. Sanye wie ugina so die na je se mia mitimu se nyasem ketwa ho ye papa bia nso ye bia ye de nyame ase nso ho aye fedodo me da se ma me eja be ne den je se ya nya ne se nye ya ne sa emwa ni se ni se ya na da e de akonkata nkakra characteristic ventures na ene Maa Akos me de asem na mpa okay esan se asem bia